you, God. We love you, Jehovah. Tata modimo re a o rata. Tata modimo o matla a rona. Tata modimo o bophelo ba rona. Tata modimo o kgotso ya rona. Tata modimo o tatsa rona. To go deeper with you, Daddy. Hore re tibe tsebong ya lentswe la hao. Re tibe tsebong ya wena ka sebelebele. Re a leboha Tate. Re leboha le ka birthday ya Tate Moruti Tate e bileng ka di 18 le tshebeletso e bileng teng maobane e majabajaba Tate e ntle eo phamisang eo tlotlisang. Re leboha ka baeti ba rona tsatsing lena. Re leboha hobane re dumela ka botebo hore tsohle tse ba ditletseng kwano Tate ba tla di fumana hobane wena wa tshepeha. Re leboha ka phutheho ya New Testament ka botshepehi ba bona Tate tshebeletsong ena. All we thank you, God, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. A big hallelujah for the birthday of our man of God. Amen. We have to honor our man of God. Ke bona ha ke sheba stulo sena se ka pele hore ke tsheke ke hopole matsatsi a fitileng. Re na le moruti disama le mofumadi wa hae o qadile le moruti mona e sa le leso. Re le tenteng ha Tate Moruti ya Gauteng a le letswalo e le sono ha siwa le phutheo ya kgolo tse teteno ne le kgolo ho thwe monna tswa le tsona a tswa le tsona service ya hae a tsere Tate Moruti ga tseba go ruta da kweteleng semi ke mmitse semi ha 20 minutes ne le kana re be ke re tsa tswi ha re tloela worship go re ke bua message. But he grew in his calling and grew. Who fitala re ya mane steng ha e mu kwa re
a nnete ntate moruti le hona mane ne ntse le ntate moruti fela le ntate moruti e monyane ya qalong ya ile a siwa fela kgerehlwa le phutheo ye kgolo jwale ntate moruti o tla o etsa jwalo o dule o lebeletse anytime le nna ka nna re ke sa le phutheo ya ba ke otlanya mangwele ke re what on earth is he doing re a leboha ho le bona moruti tla le is often here ke bona Melrato right ne Mapaseka Bloemfontein from Bloemfontein re a wa moela mme ne Malekaka used to be our lead singer untsa bina lona tjena ha le ka nne a mona le tla makala she will bring the house down le morahai who was a young ke sa gona le Sunday school brother he is a pastor now pastor in their church amen o tla le re a leboa mme re le amohetse le bohle baeti ba rona jwale le abuti wa ntate moruti ke ena with his beautiful wife ntate Vuvi le mema Naledi amen re a le amohela kaofela and I recognize all of you new faces ha ba ke sile bitso la hao ha se hampe ha se mona re le amohela kaofela tshebeletsong yena amen nna ke mme re filwe le ho hlatse moruti mona tshebeletsong but not on this pulpit ke moruti wa di announcement fela amen le ho ga amohela ke kopa fela ho bona ka matso batho ba qalang ho le beya kerekeng ena e bitswang New Testament ha ba o qala ho le beya o phabise letsogo wa moele ka kamoelo e mofutu hallelujah 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 ya le bua re ka theola o tsebe ho wa moele ile haholo ha wa etsa phoso ka ho tla kwano amen ke mohlomong ke moya halalla ga itseng tlo kwano o go tlo rapela o ketika le rona amen mme ntate modimo a o etse hantle tshebeletso yena e bitswa New Testament Church ile a thewa ke yena ntate wa rona moyeng ntate moruti Maposa Maputswa kwana ka 2006 I think it was towards the end of the year ka bo October ha ba ke hopola hantle yaba maserumo na iqala the first Sunday of 2007 ile gore maserumo na rena le 18 years re sebeletsa amen re leboile haholo ka ho ntate modimo hore ebe re ntse re eme le hona jwale phutheo e ntse hola ntho le engwe e taolong re bile jwale re le morerong o moholo wa ha kereke ga tseba go morero na kwa khale empa all the work tsena tse engineering tse re sa di bone ntse o tla thoto ha o a kereke ha re bone letho drawings tse pampiring a tshire jwale ha re di bone go kwa fela go ntse o thwe tseno di fedile because how lo hahamane the engineers have to look at the site ba bona hore na site ena e jwang hula ba ha batlwa a topographical surveyor a tlo sheba mobu fela ka bona le gore na metsi a tsama a topographical surveyor kwa morao ga o tje ho ntso taba le other engineers pele bana ba di khohlopo le di khofu ba fihla amen ha re tsala re bona ba di khohlopo le di khofu ba bangata ba tla o jale re a bona ha kereke e qadile khale amen e qadile le semoyeng kwana le pele di engineer di ba teng hallelujah ka nete re le bua ntate modimo haholo ka tshebeletso ena le tseo re bonang a ntse a di etsa mona tshebeletsong sepheo se seholo sa yona kapa re yena ke tle ke siele Bishop Mohobela nna ke amoetse baeti ke se ka ija mona tistale ntate moruti ga wa moela le buile haholo mme le bitso la ka ke moruti Motlatsi Mohobela ke moga wa ntate modimo jwalo ka gona bohle ba moetse mogana Jesu le mogana le mopholosi empa jwalo ka go fela gona o so le morego mo putswa go feta ona wa ka ona
tedu tsena o ntse o le lesea moyeng jwale ntate Modimo go file batswadi ba re o tlang go tloa 2006 bana ha e sale re ntse re fumana tataiso ka bona ntate Maposa le Matumelo ke bona batswadi ba rona mona New Testament jwale re se go amoetse ngwaneso ha e ba o qala ho tla le wena e salo ya Keresemeseng re sentse go amoetse le ya mametseng ka seyalemoya, and those who are watching us on Facebook Live, we also welcome you. Jwale re leboha ntate Modimo haholo ka botshepehi ba hae, re leboha le baeti ba rona ba hlang ka mose ka kwana le bona bana ba hae jwalo ka mme a sa bontshitse gore ntate Makgele ke yana na tshwere kwano ke hlile ke nkile lesokwana go yena ke ne ke le kwana Senekane ha ke fumana kholo sentse ke reka ditulo mono he ntate go kae ya ntate ke Senekane mona theowa ntate theowa e ba ke ta ga ditulo ke fihla ke ba bolella moya lona sa ntse mpoleletse go tlo tsamaya ka ba bolella gore ke tlotla ke tloa sebakeng sena fela ke tsebe na ke ya kae jwale itse ha ke fihla kwano ya ba ke fuwa lesokwana mme re la ga sebetsa le yena ntate Makgele ka nnete re leboha haholo ntate ka tataiso ya hao re bone boitelo ba hao wa re fa tsela ka botshepehi ba hao le ho tsitsa ha hao mme re leboha ntate Modimo ka bophelo ba hao jwale re leboha ntate Modimo ka batswadi bana ba rona ntate Maposa le Matumelo jwalo ka ho thuma hobane ne le karolo ya pele ya mokete wa hae tjhe ba ileng ba ba teng ba se ba re jeletse a ke a ba teng ne ke le mokgohlaneng jwale re leboha ntate Modimo haholo ntate Modimo re bone botshepehi ba hae ko motho ha o re ntate Modimo wa tshepahala 18 years ena o bone kgolo ya kereke jwalo ka o shebile ngwana hola fela o bone le motsena mme motho ntso o lebeletse hore 30 years e tlang atjhe tla be so re ntse ke super fela ntse ke kgona ho ema ka o toleleleng jwale re leboha botshepehi ba ntate Modimo empa ntho kgolo yeo ntate Modimo a e hlokang ho rona hore re tsebe ho tswela pele ke taba ena ya ho moela hloko ka hore re itlhophe borona wa bona re bua hangata ka ho hola tabeng tsena tsa tshebetso tsa moya o hallang taba e nngwe re hlokang ho hola ho yona ke taba semelo 2025 ha re batlana re teba tabeng ena ya ho batlana le ntate Modimo taba e kgolo ya selemo sena ke taba ho tla intlafatsa tabeng ya semelo taba ya boitshwaro hobane ha hona moo re ka yang teng le ntate Modimo re sa hole boitshwarong hobane karolo eno ke karolo ena yeo tlo qetella jwale kelello ena hao e hlile e se utlwa ka moya
e se moya utlwa ka kelello kapa e utlwa ka nama. 2025 ntho tseo ntate Modimo a re lokiseditseng tsona di itshetleile hodima taba eno, hobane ha re ka ra hola dinthong tse tshwarehang di tla di re dia, hobane kelello tsa rona dikelello di tla bentse di le morao, di sa buswe ke motho eno a ka hare. Jale ke selemo seo a utlwa hona jwale re keteka 40 years ya moetapele. 40 years eno ha se taba o ja nama le dikuku fela, ke nako eo semelo sa bomodimo le sona se tswelang pele ho hlaella ka hodimo. Mme ho tloha mono another 40 years jwale re tlabe re moapostola o seile tsela, le a tlatla ka morao o tla ba itshetleile ka seno seo a se beileng fatshe. Le ha e ka ba mohlomong re ka nna ka tsamaya re kgothumetseha, e ne le makgahlelo a pele, ile tsela e nngwe le e nngwe ho etsa makgetlo a pele o tla tsamaya o kgothumetseha. Empa 2025 onwards re tlile re tlo tsamaya sesole, re tlo tla re tsamaya sesole. Metwa ya rona ke metwa e tla bonahala, hobane a re batle gore tshebeletso tse ding ha di ka ba tsa etsa letho fela seo ntate Modimo a se entseng ka New Testament. Bona jwale ha ona motho a ka reng tjhae hono re la ga ho bona ha New Testament e fihla, ha o tsotelle la ba ke ba tjhoba fela e tlile ho jwalo. Jwale New Testament ntate Modimo e sebedisa ho beha tsela ya hae fatshe, mme re leboha ntate Modimo ka seo a se entseng ka bona, ka seo a re haileng sona ka bona. Hobane le haeba mohlomong ba ka khibela re boemong boo ga ka tseba go kenya mahetla re tjhe o sa tla utlwa ka o petetswa jwalo ka pokola ya Balame. Gore pokola ya Balame ila mo petesa a e otla wantena mongaka na o ntse ba ke itshwere tje ile wantena ke yona di mo re yang teng. Re leboha ntate Modimo haholo, ntate go leboetse matsatsi ana ntate Modimo a o fileng ona le a tlang ka pele, matsatsi a tlang ka pele sentse re leboha ntate Modimo haholo. Re se go amoetse mahareng a rona. Thank you. 1, 2. 1, 2. One, two. Praise the Lord. Again gets up. Volume up. One, two. Ke a dumedisa bomme le bontate ka lebitso la Morena Jesu. Amen. Phamisa monna phamisa. Da bona gore 14 a re tlela kang.
Klobe ndati hey solo kisem like Grace will talk about so yes 1 2 irang la ngutwa morao tsanda tsa morao mo la ngutwa session ki khame ka yona a jetse bela nkutlo na right ke a dumedisa bommel montate ka lebitso la morena Jesu ke mo apostola Maposa a buang le lona haeba o qala o tla hleo go pa o kweme ka maoto ga wa mo la New Testament Church ha o qeta o fumana pampiri o dule fatshe botle ba qalang go tla go paleme mme maleka ka go kopa o tla hlemme wa ka o tlo go hlonlo fatsa ka pina batho bohle ba qalang go tla go kopa le eme ha o qeta o fumana pampiri o tlo dule fatshe. Praise the Lord. Bonyano ona mai ke worship team e ke gona ka mo ona pelmel ka abina ke batla go tsibisa kwa moela le nna baiti ba gona ba bohlokwa ke buebuye hanyane fela ka bona. Praise the Lord. Mo go titlale wena you know bua ha holo ka wena hle go bona hangata empa wa moela ke yena so ren tikolo yana ya mafiteng a jere kana le me malaka ka jeno so bina ona a reteletse pele ka worship team ka man ka Masego High School mo ga ha ke yona le Sunday School se le mo Prophetic o kwa me ka maoto hle ke mang mo tsebellang Facebook Prophet Praise da de modimo mo sebedisa ka professional ba butse kereke bitswang God Speaks Ministries ke kereke matla blom fan de mane ho la nyitsitseng amen kana le moruti wa gona wa khale me mapase ka tshehle amen tsere branch lena blomo tla le se tlhalosetsa kana le tlale ra le moruti tlale wa mafeteng ke ndate moruti December le mofumadi ya go menga maoto hle ndate amen ka dula yenda demo go tidisema le mema boitumelo da re tsema ha ke re ke ne ke ithuta ho utlwa ntate modimo high school ke re ne re tsamaya le motho mo ka fielding ke yena ne re le high school mo for le motse 4 ya ba ke tlo qala tshebeletso ga dula le yena pele ke nyala ne ke dula le yena ka tlung for na we ga 2 years ya gola ke le motse 2 eba mema go fitela mema tumelo tlo tla montsha ka tlung ka nnete jwale hona jwale go lo bula tshebeletso le yena mane Gauteng a ke re le utlwe ke tse ke tlo bula di branch se tshwanang le yona ye se di tlo di fa nako ke di bula ka television se kgolo ke tlo bula ile nngwe fela just one branch per province ha ke sa tlo bula tse ngata jalo ka gale. So on a jana ke bula blom fan den kgweding yone na le re tlo tla ga bula Durban le Gauteng so ba lo go tshwarela Gauteng Randburg. Praise the Lord. Etla bele branch bo elong hore ke nna preachang bana de magele ke na go pastor go bana pastor ke re ja so preacher fe o tla ba manager a tshwara di service tse di ba etsa training center ba etsa di home cell ba bona batho sonta tle banking ya screening se seholo. Praise the Lord. So lo ibula Randburg ya jere hey amen jwale ke na le abutuaka yo ke mo hlahlamang le mofumadi wa hae ba sa mo tsebeng hle go paleme ka maoto ke abuti Vuva sintate Maposa the senior amen ke mang ka dula fase ke me musile mbaiting ba gona so ne ba tle mo keteng wa ka la o pola hore ka di 2 ha ke re tsa February ke mokete wa gona ka go fela ka ke tlo hlabua go mo tse 2 ke fuwe go mo tse 3 so
service ya o sing le na e tlo kopana re tla bula di overflow re lebeletse batho ba 2000 te bonyane so tlo ba mnate amen ke matlo ba teng ka nnete ga leboa so ona jwale molemong wa o save na go fela ke kopa fela mme maleka ka hle o kore fe o tlo go binela tse pedi fela ya mme okay nella mona a re meng ka maoto Hallelujah. phamisa ba kwa mme Hallelujah. amen Re tlo bina e reng fela wa halalela. Morena Jesu wa halalela. Oh ya halalela. Oh ya halalela. Oh ya halalela. Jesu ya halalela. Jesu wa halalela. Morena wa halalela ke a tseba ke favorite ya papa amen ena ke a utlwa hantle hallelujah e re o boke morena wa halalela amen ho bokwe morena o ya halalela ho bokwe morena o ya halalela ho bokwe morena
kamati re pholositswe ke kamati bo ke kamati ya mulela ke kamati ke kamati re pholositswe Amen. Praise the Lord. Kupobelo tsola usifubeng. Ke mantolo kelang ha ke sa bone. Kwena. Ha o le motho wa me go mogadi, ha o le motho wa ntate o mora, e re ke mora wa modimo. Ke tsotse ke modimo. Ke ngwana bo mogana Jesu. Ke tsamaya ka botlalo. Ba ponahatso. Ba matla. Ba bohlale. Ba bokgoni. Ba kutlwisiso. Ya modimo. Hona jwale. Ke fetisa mohlodi. Dinthong tsohle. Ke so be le reng ke sona. Ke na le so be le reng ke na le sona. Ke etsa so be le reng ke se. Ke morena. Ke mopresta. Ke moemedi wa mogana Jesu. Lefatshe. Amen. Amen. You should always speak like that because that is who you are. Please lift up your hand if you can hear me clearly. Am I clear? Amen. Right. I have a very important message. I want to have said for a long time. I'm going to minimize prophecy. Minimize miracles. Because we have a healing service after this service. When you go home, I'm going to deal with sick people. Praise the Lord. I work very hard. We should work during the day because the night is coming. I'm going to teach about altars. Many don't have a clear understanding of this teaching. Many times we hear being taught of altars but not surely.
In the Bible, we find this word altars more than 400 times. So re tlameha re hlalose na ke eng. So we should explain what is that. Genesis chapter 1 verse 26. Genesis kgaolo ya pele. Ntate Modimo o re ha re etseng motho ka setshwantsho sebopego sa rona. God says, let us make man in our own likeness. Empa ha qeta moo o re Afterwards, he says, ha bona a re batho he says, these people, bona ba be le puso le borena said, let them lefatsheng. have dominion over the earth. Ha re rona He doesn't say us. so bona ba tshwana le rona They are like us, empa bona ba na le morena but they have kingship le puso and dominion on the earth. ena ka o tsho jwalo Him saying that, modimo le modimo wa matla ohle as he's an omnipotent God, o file motho wa nama le he madi gave man matla le puso authority and dominion lefatsheng on earth. ena ile moya As he's the spirit, le satane le moya as the devil is the spirit le as well, manyoloi le meya le manyoloi le meya and angels are spirits as well. ba hloka ho lokollwa ke motho They need to be released by humanity hore ba sebetse lefatsheng for them to operate on the ke earth. mokgwa o moreng jesu a reng ha o rapela o re That is why Jesus says, when you pray, say, thato ya hao e etsahale lehodimong let your will lefatsheng be done on earth jwalo ka e etsaha as lehodimong it is done in heaven. ka mantswe a mang ho hlokahala motho wa lefatsheng In other words, there is a need for a man a on tlo earth authorize thato ya ntate who is modimo going to authorize the will of hore e God etsahale for lefatsheng it to occur on earth. bebele e re ke thato ya The hae Bible says it's his will hore batho bohle ba pholoswe that all men should come to empa salvation. batho ntse ba hlokahala ba le bangata But people are dying in numbers ba sa pholoswe without salvation. ke o bontsha hore ntate modimo That shows that God ha a etse borata lefatsheng does not operate as he wishes on empa earth, o sebetsa le but he motho works with man. batho bohle ba pholosweng ka mona All people who are born again in here, ba pholoswe ke ntate modimo they are saved by God ka morena jesu through kreste Jesus Christ. empa a sebedisitse motho But he used a man. gona jwale ke re Now I say, ha ke batla gore ntate modimo a fodise batho when I want God to heal people, ke tlo nka qeto ke tlo decide gore jwale ntate modimo o tlo fodisa I'm going to decide that God is going to heal you. ene batho ba tla fola Then people will a get ke healed. gae ntate modimo o tlo bua When gona I say jwale God is going to speak now, o tla he will bua speak. empa qeto tsohle But all decisions di nkuwa ke motho are made by a man. gobane motho Because a man ke ena a fuweng authority is given authority ya ho lokolla meya to lefatsheng release spirits on the ntate earth. modimo a soga ke se kgone ho etsa ntho tsohle It doesn't say God cannot do everything, empa o kgethile hore a sebetse but le he has motho decided to work with a man. praise the lord Glory to God. jwale altara So now an altar, ke moo lefatshe la moya that is where the spirit realm, moo moya where the spirit e le wa ntate modimo wa ntate modimo of God, the spirit of God, kapa wa satane or the devil o fuweng tokelo ya is semolao given a rightful right, legal entry gobane ho ya ka tsamaiso ya ntate modimo because according to God's lefatshe ke la batho principles, so ha e ke batla moya o sebetse lefatsheng when I want the spirit to operate on the earth, ke yona ntho e bitswang altara mono we're speaking about an altar. ehe ko bontsha hore ka nako eo It shows that at that time, tikolohong eo in that area, ho na le moya o leng wa fuwa there is a tokelo spirit that was given a control ya ho iponatsa lefatsheng to manifest on the earth, o sebetsa le motho working with a man kapa o sebetsa lelokong la hae or in their kapa generation lelapeng la hae or in their family. jwale hangata o no tla etswa altara Now, when they built o no altars, tla thewa o no tla bewa majwe they will place stones, a sa sewang stones that are not so ha o cut. bona majwe ao When you see those gona di ka stones, mora lemo tse 70 even after 70 years, o na bo tseba hore ka nako eo majwe a na bewa you know that when these stones were ho placed, na le moya o ileng wa fuwa tokelo e legal there was a spirit that was legalized hore there o sebetse to operate lapeng lena in that family. hobane meya Because spirit, ntle le hore ho be le tumellano tseno tsa dilekane ntle le hore ho be le tumellano tseo unless there are covenants made, e leng dialtara tseo those altars, ha se a bobebe e kgonang ho iponatsa lefatsheng e tlo sebetsa they cannot operate easily on the earth hobane lefatshe ke la motho because the earth belongs to a man. bebele re lefatshe The Bible says the earth ke la motho ke la batho is given to man mahodimo ke a ntate modimo and heavens are God's. ntse re le mmoho so go tswela pele Now we continue. ke kentse training center ene e tlo tswa hosane I've included this in the manual that will be released tomorrow. thuto enana ke karolo ya training center e tlo tswa It's hosane part of the teaching that will be released tomorrow hobane e bohlokwa because it's important. jwale re tlo tla re sheba
We're going to look di altara selekaneng sa kgale at altars in the old covenant. di ne di etswa moo ntate Modimo a ileng a etsa mosebetsi o ikgethileng They were made where God operated in a special kapa a way, iponatsa mothong ya itseng. or he manifested in a certain person's Altara e life. ne bolela boinehelo kapo teboho kapo fellowship le ntate Modimo. An altar meant fellowship or surrendering to God, O tla jo se ka ntisa man kapa boitlamo bo itseng ho Jehova or a certain kapa e le sesupo sa ho lokolla ntate Modimo hore a sebetse kapa a tswele pele ka mosebetsi e bang o qadile. or as a sign to allow God to operate. So nako tsohle o tla bona ntate Modimo a ipona ho tsa wa Abraham ebe o etsa altara ka mora moo. When God manifested himself to Abraham, he built an altar Nako afterwards. tse ding e le hore atjhe, ke ananela sena seo se He entseng. said, I acknowledge what you've done. Nako tse ding altara e ne etswa ha o kopuwa ntate Modimo hore a iponatse ka tsela e itseng. Sometimes it would be built to ask God to operate in a certain manner. Jakobo o la ga bona le re ya manyolo ya nyolo wa thewa ba the altara When moo. Jacob saw a ladder of angels, he placed an altar Ka there. altara eno o naanela tshenolo eno eo ntate Modimo a mo fileng yona ka nako He eno. was acknowledging that revelation that God gave him at that time. Praise the Lord. Amen. Ntse re le mmoho. Amen. Jwale a le tara hore e phethahale For an altar to be complete, ho no tlameha hore ho be le sehlabelo le tsholo ya madi. there was supposed to be a sacrifice and blood sharing Hangata a phoofolo of an animal. ebe altara eno ha e thewa Then when that altar is established, ho na le mantswe a buang. there are words that are Ke spoken. ntho tse tisang altara. Those are things that are establishing Ho an tlameha ho be le altar. tsholo ya madi. There should be blood sharing. Ho tlameha ho be le mantswe. There should be words, O tlakise hore na altara ena ke ya. so that you explain what is the altar for. E mong Abraham ona phamisa altara e bo re Jehova ke my banner. Ke yena a ntlholelang. Abraham lifted an altar and said, God, you are my Lord, my banner. Ne The neng ona banner of phamisa victory. altara, God is my provider. He said, "E nngwe a re, Ntate Modimo ke yena a ntlhokomelang." So altara ho tlameha ho be le tsholo ya madi, There should be blood sharing there. ho be le puo. There should be words. Jwale thuto ena di altara So this teaching of altars hlakoreng la ntate Modimo in the sight of God le la Satane and of the devil, ho ntse ba tlile ho tshwana. Wa tshwana ho ba it is tlile ho the tshwana. same, Hobane Satane o dula etsisa ntate Modimo. because the devil copies God. O nka di-principles tsa ntate Modimo a di sothe. He takes the principles of God and manipulates Re them. tswela pele. Jwale nako tse ding di altara ne di etswa ka majwe a sa sewang. Sometimes the altar will be built with stones that are not cut Tsa ka or shaped. tempeleng ne di etswa ka ditshepe. In the temple, they would build an altar with iron. So matla a altara a itshetleha hodima tsena tse latelang. The power of an altar relies on this. O plan ntse re sheba di altara pele Morena Jesu a tla. We are looking at altars before Jesus came. Hore na ke eng e etsang altara e be matla. Why should this altar be powerful? Number 1. Ya pele, Ke hore na moya ono o etsetswang sehlabelo o matla ha kae. it is about the spirit that is made the sacrifice for. How powerful is it? Moya o etsetswang sehlabelo na o matla ha How kae. powerful is the spirit that is Hobane sacrificed for? ena e fapane ka matla. Because these spirits are not the same with power. Ena e matemona e fapane. Demons are not the same with power. So o tla tswana o etsetswa moya o feng. So it will determine which spirit is being Number 2. sacrificed for. Ya bobedi, Matla a tumelo e ka mora altara eno. the power of faith behind that altar. Le ho mameleng ha motho lo ikokobetsa ha motho eno a etsang sehlabelo seno. And the obedience of the man that is sacrificing there. Le boholo ba sehlabelo seno se etswang altareng. And the magnitude of that altar, that is the sacrifice that is made on the altar. Mohlala, sehlabelo sa kgomo se matlafala sa kgoho. The sacrifice of a cow is more powerful than the sacrifice of a Empa chicken. sehlabelo se matla ka ho fetisisa e ba sa motho. But the most powerful sacrifice is of a human being. Empa fela ntate Modimo ha se dumelle. But God does not allow that. Empa fela mmusong wa lefifi But ba in the di kingdom etsa. of darkness, they do it. Batho ba bangata bo di Hollywood mona. Batho ba bangata Hollywood Many people in Hollywood ba batlang ho tuma lefatsheng kaofela. who want to be famous in the Le world, lefatsheng mona la e se bo Hollywood. La e se bo Hollywood. even if it's not on there, Le but ka bo dikgetho. even during the O elections, kila bona hore batho ba retlwa. people Hobane yes, people are batho sacrificed ba batla ho lokolla moya o tlo ba fa matla hobane because ba people tseba hore are releasing spirit that is going to give them power. ba tseba hore lefatsheng lena la nama le buswa ke la moya. Because they know that this physical realm is controlled
control by the spiritual realm. Hona le height o ka e fihlelang o le motho. There's a height that you can reach as a man, Empa hona le height o tlamehang hore o be le association le moya o itseng hore o e fihlele. but there's a certain height that you need association with the spirit for you to reach, O lo wa ntate Modimo either for God kapa e lo wa Satane. or the devil, Hobane Satane o ntsana le matla o phamisa batho. because the devil has power to lift people up. A ke ra utlwana. Yes, sir. So re tswela pele. I continue. O di tshwaye ntho tsena ke dintho tse tshwayang hore na altara e matla ha kae. You should mark these things. Be re re hape botebo kapa bogopo le bohloko kapa kgalefo e bang ka mora altara ha e be le a lefifi. The depth of pain that comes after an altar, if it's the darkness altar, Kapa botebo ba tumelo le lerato le o mamela. or the depth of faith and obedience, Ha e ba le altara e etsetswa Jehova. if it is the altar that was built for the Lord. So ka mantswe a mang, In other words, motho e mong ha le bitter haholo, when someone is very bitter, ebe o ya sangomeng. then they go to a sangoma. O batla hore o nketsetse motho a 1 2 3. I want that person, this should happen. Botebo ba bitterness eo The depth of that le bitterness bona bo determine matla altara eno. will also determine the power of that Hobane altar. mademona a kgona ho sebetsa ntla batho ba le bitter haholo. Because demons operate when people are very bitter. Ye ntse re le mmoho. Yes, sir. Re tswela pele. We continue. O go nka dimelo mo. Yeah. Ke tlwaetse. Ke tla o tlwaela o laete kutlwe. Ka po re kiletse di le pedi. Okay, ha re tswela pele he. Let's continue. Tswara, ke tla o tlwaela. Phaphamisa voice ya ka ntate. Jwale be re re Now, matla phamisa maikone. Matla a moemedi ya kopanyang motho le meya eno ye sebeletswang. the power of the person that is connecting the So spirits, matla sangoma e bang huwe ho yona. the power of that sangoma that is being consulted Phamisa altara eno. to lift that altar. Ke ntho tse buang ka matla a altara. These are the things that are talking about the power of an altar. Jwale be re re hangata altara e etsetswa lelapa ka poleloko a se ngata etsetswa motho a le mong hobane An altar is made for a lineage, not one person, na because Modimo batla hore moloko o hle o mo sebeletse le Satane o batla moloko o hle o mo sebeletse. God is generational. Even the devil is also generational. Jwale be re re altara no go tse di mosebetsi ona ene lo lokolla ha eba mosebetsi wa teng e lo lokolla moya go o ipona tse lefatsheng mo. If its root was to release the spirit to manifest on the earth, Nako tse ding o tloka hore o nno o etsewang o nno o matlafatse ka dihlabelo you gafetsa. need to renew sacrifices time and again. So ka fumana hore mmusong wa lefifi o tlameha go dilo o hlelwa kgomo kgwedi le kgwedi kapo selemo le selemo. In the kingdom of darkness, you see that people will be sacrificing every year, cows every year or month. Tse ding tse bang di entswe ka madi a batho. Some that are made by human Ha blood. eba hlabelo se di setswe mohlomong ho no itse o fana ka diphoofolo ka poeng. If a sacrifice was made that you should give away animals, or O tla fumana batho se ba shwa lelokong. you'll find people dying in that Ba lo family. fumana go moya wa o no lokolotswe ka You semolao. feel that spirit is legalized there. Ntho nngwe ka altara gore One thing about an ha o altar, hloka le hore no sa hloka le hore motho bo le teng a etswa. you don't need to be present when it's Re go made. etse mohlala. Let me make an example. Joshua o ile a bua re motho e mo le mo a tla ha Jericho. Joshua said, everyone that will build Jericho, O tla theha foundation ka hodima firstborn ya hae. they will build a foundation on top of their firstborn. Are di gate tsa Jericho o tla di beha hodima lastborn ya hae. He said the gates of Jericho will be built on their last Ka born. mora le mo tse 500. After 500 years, Motho e mong a sa tsebeng letho. someone who knew nothing, Ya ba o decide ho tsosa Jericho. he decided to build A sa Jericho, tsebe go na le lentswe le buweng mo. not knowing that there was a word that was Hobane ho no uttered. itswe mang kapa Because mang they said anyone ya tla leka ho phamisa who Jericho. will try to rebuild O tlo Jericho, tla a beha foundation hodima firstborn they ya will hae. build a foundation on their Motho mo firstborn. nne la ga phamisa Jericho a cheka foundation. When that man digged a Ya foundation ba on firstborn ya Jericho, hlokahala. their firstborn died. E la ga ha beha di gate tsa Jericho. When he placed the Wa gates, hlokala lastborn ya the hae. lastborn died. Ho na le ntwa tseo di lwanang hona There are jwale. fights that you are fighting Tseo sa now tsemo di kenwe ke generation tse tharo tse that you don't know fetileng. that they were placed by Empa e la generations ga ha di before you. kenwa ya ba ho tsholwa madi a phoofolo When ka they poa were motho. entered, people will Wa tswe sacrifice. lelokong lena They kaofela. said in this family, Ha ona motho a tla phama ho feta mo. no one will reach a So height wena ha higher o than this tsebe lo one. tseba hona ho etsetseng ho buweng. Not knowing what happened O or what was fumana fela spoken. hore ha o ntso le ka ho etsa You dintho. find yourself that when you are trying to do Ha o something, qala ho fihlela phamo e when you are itseng. trying to reach a Ho certain na le level, force e o kgutlisetsang there is a force that is fatshe. bringing you And ha o down. tsebe na ko bane. You don't know Ko why. bane ba bang hona le altara e buang kgahlano le It is wena. because there's an altar And that is thutong speaking ena against you. tsatsing lena. So by Re this tlo tla go teaching, bontsha na o di hiletsa wang di we're going to altara. teach you how Tse bang di to sebetsa demolish those bophelong ba hao. altars that have been operating in your life.
Hobane di teng tsona. Because they are there. Hobane bonkgono ba rona. Because our grannies, Kgale ba kena dintho banana ba badimong a kere. they entered things thinking that they are going to their Satane ke ancestors. motheetsi. The devil is a So liar. bona ne ba ya ba reng ba re re etsetsa badimo re thuse. They were saying we are consulting our ancestors to So ba help re ha o us. lokile re tlo le thusa. Said, we're going to help you. Ebe na wa e hlola ntwa eno. And then they win that Empa ha ona battle. mohla Satane o fa ntho fela. But the devil does not Asa give wa moe ka anything nqane. without taking anything So from fumana hore you. re hlotse ntwa ya He setso said, jwale. we have fought the Empa battle bana ba ka of the kaofela. but all my children, Le ditlolo jwale. even my Se grandchildren, ba hlaselwa ke moya wa bothwela. they are now being attacked by Hobane this spirit ho of fuwe Sangomas. tokelo. Because it was Ho la legalized. tsholwa madi a kgomo moo. There was a sacrifice that was Yaba made wa there. bua. And words were Ho etswa spoken. tumellano. And there was an agreement. Utlwisise lefatshe la moya le la nama. You should understand the two realms of the Dintho physical and the ha di spiritual. etsahale fela Things lefatsheng. cannot only occur. Moya o ditshila. This evil Ha o spirit kgone ho sebetsa lefatsheng fela. cannot operate Ho sa just on fuwa the earth tumello ke motho. without being allowed by human Le beings. ntate Modimo jwalo fela. Even God operates the same Ha way. sebetse lefatsheng. He doesn't operate on the Ha sa earth, sebetse le motho a nama le madi. not working with a flesh Ho na man. le mme mong a neng taba tsa di trend social media. There was one woman that was trending on the social media. E le hore o fumane o tshikwe ka jareteng. He found a digging in her Ba yard. fumana hore ho tsetetswe mangkhane. They found that there was a bed that was Mangkhane o placed shweleng ka there. moo. A dead bed Jwale there. ho na le lengolo hape. There was also a letter. Hobane altareng o tlameha ho bue na ke a eng altara eo. Because an altar has to be defined. Lengolo le ne le re The letter said, wena ya jang bana le batho ba baholo. where you who are consuming elders and children, who are consuming everyone, Bua le moya wa lefu. they were speaking to a spirit of death. Hore jale lapa lena empa o le qete He butle. said, eat this family, finish them So slowly. altara eno ne hlongwe moo. That altar that was E ne le ya placed ho there, lokolla moya wo. it was releasing that spirit. O nkutlwisise hantle. Understand Lefatshe clearly. la moya The spiritual realm le busala nama. controls the physical. Lefatshe la nama The physical world, ke popelo fela. it is only a E womb tswalang dintho tse qetuweng that is lefatsheng la moya. birth of things that were Ha o defined tloha in the lefatsheng spirit. la nama. When it comes to the Ha physical, lefatshe la moya le sebetsa. when the spiritual Le kgona ho sebedisa is diphoofolo. Le kgona ho sebedisa diphoofolo. when they are using animals. Ha eba altara e phamisitswe kgahlanong le motho. If an altar is placed O ka against you, fumana nonyana e se tsamaya ya hae mehlena. you find a bed coming to that place Nonyana eno e every tlo day. sheba ya It rongwa. is going to check. Ke lo monitor-a na motho eno o ntse It is going to check what you are doing Ebe there. ya kgutla e lo fana ka And then karabo. goes back to give a report. Jwale ho na le ntate mona tlile servicing ya hoseng. There was one man who came here. Ho no dula o na le nonyana e tlang mehlena ha There hae. was always a bed that is coming to his E tla place. dula bosiu kaofela. It will sit the whole night. Ebe yona e kokota ka hodima ntlo. It will be on top of the roof. Hoseng ya tsamaya. And then it lives in the Ntho tsa morning. bona tsa fasa ho fihlela ba hloka le bohobe ka tlung. Everything was Ka ntlo ya tied up double until they story. lacked Ka ntlong ya double story. in a double-story Nonyana house. e tla fihla. A bed would come Bosiu bo bong le bo bong. every night. E tla be dutse ka hodima ntlo. It will be on top of the roof. E tlo shebella na o ntso etsahalang. It's going to watch what is E happening. kgutle e lo tlaleha. And it goes back to give a Hobane o se report. sebetsa lefatshe la moya Because jwale. it's operating in the spiritual Ha realm. tla kerekeng mona ntate. When he came to church, Ha qeta ho ya ha hae. when he went to his Wa place, qalla ho shwa dinonyana ka jareteng. beds were dying in his Ba yard. o no rongwa nonyana tse ngata ke a bona. They were sending many beds. Hoseng mehlena o tswa ho na le dinonyana tse shweleng. Every morning they find a dead bed. Ba lokoloha ntho tsa bona tsa tjhentjha. They, E le hore ntho tsa bona ne di fasitse. their things were tied up. Bona wa ipotsa gore motho eo ha na le education e kana He said, kana. this person is very O educated. tlo hloka le bohobe ka tlung. How can you like bread? Wa bona ha o qala ho ba le ntho e kang pattern bophelong ba hao. When you see a pattern in your Ntho e life, dulang e ipheta. that is always Bomadimabe occurring. ba dulang bo hlaha. Every bed like that is O always tsebe hore occurring. hangata ho na le altara Know that mono. there is an altar Ho na there. le altara eno e ka nna ba e hlong o sa tsebe le ho tseba Maybe it wena. was placed there without your knowledge. Batho hona tjena o victim ya teng. But now you are a victim of Empa that fela ha o altar. amoetse morena Jesu. But you are born O again. hloka ho tseba hore na o hlola ntho tseno You need to jwang. know how to overcome those things. Ke yona ntho e tlo fa yona tsatsing I'm going to lena. give you that today. Praise the Lord. Be go Hallelujah. bontshe ho phamisa altara ya mollo. Go bontshe ho phamisa altara ya I'm going to mollo. show you how to raise an Altara ya altar of matla fire, a ntate Modimo. an altar of the power of E leng God. hore e tlo tla emela lapa leno kaofela. That is going to represent your whole family. Phamisa. Phamisa le tswabe o ntso mmametse. Lift up your hand if you are listening. Right, re tswela pele. We continue. Ke gopola ntate mo ene ke mo rapella. I remember one man that I was praying Ba ne ba for. mo kentse magokolo mahlong. They gave him Wa frogs ipotsa hore on na their se face. nkankane na se phela jwang sefahlong sa You would motho. imagine how can a frog live in the face of a o man. utlwisisa hore ha o sebetsa di-altara You should know that when altars are lefatshe operating, la moya le le involved when the spiritual is involved, hore le phethe mosebetsi wa for lona it to operate le ka sebedisa batho easily,
You need to use people. le sebedisa diphoofolo You use animals. senkanqane se senang molato A frog that is without a fault. ya ba motho e mongwe o fitlha hloma altara Someone placed an wa altar. bona gona kopane le sangoma e matla See, haholo they consulted ga the ke tsebe powerful gona o sangoma. tsholile madi ya phoofolo e feng moo I don't know which blood was o shed e there. bangola nkuwa sefoto ya ntate They eno took the picture of that ya man ba fumana magokolo and then they took ba a fitlha ba frog beya hodima foto ya motho e and they placed on his picture ba fitlha ba tsetela and then they digged. ke nna tseba nna ba entseng ka tshenolo And you know what they gobane e did? ne Via tlameya gore ise revelation. lefung la gae ntho eno Because it had ya ba to senkanqane lead to his death. supernatural senkanqane supernatural the se frog fitlha se kena mahlong a and hae cut his face se iphelela teng and lived there. a ya didocteng tse ngata tse He fapaneng went to many go ne o doctors. sena doctor e kgonang go mo There thusa was no man who helped ke him. yona ntho e kotsi ka dialtara That is very dangerous about gobane siki altars. tseno tsa teng Because they are di a sickness. bolaya They kill people. empa di ke se kgone go They phekolega cannot be cured ka medicine by medicine. doctor tse fapaneng ba re doctors. di-test kao fela ke tsena All tests are here. o sharp You're okay. ba go mmona go bodile But you sefatlhego see that his face is o rotten. sitwa o ja ntho ena e mo tswile ka ganong He cannot eat these things in his o mouth. sitwa le o tsamaya He cannot walk. jwale ha a sa ile didocteng tsena tse sebetsang dimensioneng ya nama When he went to these doctors who are operating on the earth, tsena tsa quinto tse re di ratang those doctors, medical, ka gobane taba ena medical e ne doctors, se we love. boemong ba tsona This thing was not on their kaofela level. ba fane ka report wa go o clean ntate They all gave a report saying there is no ya fault. ba o with ya you. sangomeng He went to a o sangoma. opele sangoma e sebetsa boemong ba moya A sangoma is a spirit. sangoma e mo sheba fela They looked at him, e latlhela dintho fatshe threw ya ga ba o masapo, shapile ka magokolo le podisa say they gave you marokolo and podis. ka bantswang ba o kentse magokolo mahlong gape ba entse gore o bole o ntse o phela They wanted you to rot so while you are alive. altara eno ga e hlongwa eo When that go altar la was placed, bua go atho madi ana ga a tsholowa when it was spoken, when the blood was shed, magokolo ena a phele fatlhegong sa they said this thabo frog should live in the a face ba of bole time. a ntse a He phela should rot alive. ke maela e bona ntho How many saw that? so sangoma eno ya moletsa gore empa nna nke se kgone go thusa That sangoma said, I cannot help you gobane o dimaka because it's above me. ompo o fumane motho a tla go thusa Find someone who will help you. nako tse disangoma di puela nnete ga ena o dimaka Sometimes they tell the truth that this one is gobane wa not tseba go in my level ya list. sangoma e ntse mosebetsi ono o dimaka ka level Because they know that the sangoma who did this is above me. o ga altara ena ntate e boimang pele This altar is so o te powerful. fumana motho a tla go Say, thusa find someone who will help o you. gopola gore altara ke mane mo ntate modimo Know that an altar a is where fuang God tokelo ya go is, sebetsa kere is legalized ba o to kopana operate. le altara e bitswang voice of God FM ha o You jwalo met an altar gobane called the voice of God FM le yona ke altara Voice of God of FM is gobane also an ntate modimo altar. iponatsa ka sona Because God sealemoya is seo manifesting himself o la via that connecta le altar. altara eno ya bollo eno wa kere It's an altar o of te ka fire. opanya ha leihlo fela Within a twinkle of an eye. less than 2 minutes In 2 ke bua minutes, lentswe la tumelo I fela spoke a word wa to- tswa mollo wano wa ntate modimo The fire came out. marokolo a wa fatshe sefatlhong sa the hae frog fell down on ka from his opanya ha face. leihlo fela In a twinkle of ya ba an ntate eye, eno o fodile that man was ke healed. lemo sa bobedi o fodile ona It's now the second year he's ke healed. mookamedi mane pudihadi mane He is a manager. go na le in ntho e Pudihadi. bitswang altar versus altar There is an altar. sheba versus go na le altar. altara e ka nna bang e bua kgatlhanong There is le an wena altar that is speaking empa against na you. altara e tlo phamiswa But kgatlhanong le there is going altara to be an altar that is eno going to be and raised tlo upon bontsha that gona o e altar. phamisa I'm jwang going to show you how to lift that altar. altara An altar ga e kgethe cannot gore na o choose motle ga how kae beautiful gore you na o are, ruteile ga how kae educated you gona o are, tswa lapeng le jwang how wealthy you ga fela are. o sa confront altara If you eo don't confront e that buang altar, kgatlhanong le that is speaking wena against gore you. na o ile america Whether you're in haeba America, o itswe a ke ja ba phama if motho they eo say you will not be lifted a o up, kgutlisetsa motseng kolonyana it will return you to O your kgutle o sena village letho. without a cent. gobane o sebetsa di-force tsa moya Because forces of the spirit are and involved. lefatshe la moya The spiritual le ka world godimo lefatshe la is nama above the physical world. re tswela pele ntse o mametse a kere Yes, sir. ntse o natefetswe Yes, sir. right jwale re re tlo sheba selekaneng sa gale We're going to look at the old covenant, altara e kgolo ka go fetisisa major altar. ke yane eo abraham a ileng a e phamisa It is the altar that was built by ha a fana Abraham ka isaka when he gave his ebile re Isaac. o la phamisa The altara Bible says he lifted ya up ba o altar, nka mora wa took hae his son, ya ba fihla o mo beya hodima he altara placed him eo on the altar. jwale ke altara e matla ka go It is fetisisa a powerful altar gobane number one because e ne etsetswa jehova it was being made for e the leng Lord yena moya o matla ka go as the fetisisa most powerful spirit. number two Ya bobedi, e ne etswa ka lerato le obedience it was ka being made by tumelo love and obedience and number faith. three e Thirdly, ne le altara ya setlabelo sa motho it was a human sacrifice gobane tate modimo because God even though a sa dumele human even sacrifice he doesn't believe empa human o ne sacrifice. a hloka tumelo He needed faith. o ne a hloka obedience He needed e obedience leveleng ya
human sacrifice. That is at the level of human Hobane sacrifice. altara eo Because that ke yone altar, ne tla mo fa it tokelo was going to give ya him hore the le right yena a tla tlise moga for hae him to bring his son, hore a tlo tla mo etsa sehlabelo. for him to sacrifice his So son. ke mokgwa e la ga phamisa letsogo So when he lifted up his ya hand, ba wa mothiba he rebuked him. empa o ya ka ntate modimo But by o God, na sa ntse a entse ntho he eo had done it already. o na sa He qetile had done it already pelong ya hae. in his heart. Ha ona altara e matla ho feta eno selekaneng sa There kgale is no altar that is powerful than that one in the old covenant. eno altara That altar, ha e bua when it was e ne le spoken, altara hore ke tla o etsa ntho e nngwe le e nngwe gore ke e he etse said, I'll do anything that you say I should e do. ne le altara ya obedience ho ntate It modimo was an altar for the e obedience ne to le the Lord. altara ya tumelo e phethahetseng ho It was ntate an altar of modimo a complete hobane faith in bebele God. re abrahama Because the Bible says o na Abraham, dumela hore ha qeta ho hlaba he moga believed hae that after a stabbing mo his son, tjhesa e ba molora burning him, jehova o na tlo mo kopanya the a Lord mo will tsosa rebuild bafung him and bring him back to life. hobane o na tseba hore ha itse ke ka Because he isaka knew that via Isaac, ke tla ba ntate I'll be ditjhaba the father of many o na nations. tseba hore ntate modimo a ke a bua He leshano knew that God will not lie. wa bona tumelo eo You see that faith le sacrifice eo and that ke yone e sacrifice, fileng ntate modimo it is the one that gave God tokelo a right ya hore a tlo tla tlisa mora to hae bring hore le ena Jesus. bakeng sa abrahama That means a instead tlo of mo etsa sehlabelo le he was going to sacrifice Jesus as well. Because o la Abraham, ka mora wa hae he took his a mo etsa son sehlabelo for ntate and sacrificed him for so God. le ena So himself le as ena o well, tlo etsa abrahama ntho e he tshwanang wanted to do the same for Abraham. ba ntse le tswa bo ntso mametse jwale re tswela pele Now we continue. jwale ya ba go tla altara e kgolo ka ho fetisisa Now there came a very major ke altar. altara yane ya golgotha It is the altar of Calvary. altara ena ya golgotha This altar, ke altara e kgolo ka ho it fetisisa is the major altar lehodimo le lefatsheng on earth and in heaven. ha o kwena altara ena e reng ena Let's see what it says. re sheba altara ena ya golgotha ena This altar that was built in Calvary, altara ena e ne le sehlabelo se seholo ka ho it fetisisa was the hobane most major se ne se sacrifice etsetswa jehova because it was made for the Lord. ne se etsetswe modimo ona khoneng It was not being made for a demon ne in le the corner. sehlabelo se etsetswang It jehova was a sacrifice for the moya o Lord, matla ka ho the fetisisa most powerful spirit. se etswa kang ka tumelo le boinehelo It was being made by the sacrifice le ho and rata jehova surrendering to the Lord and loving the Lord. madi a na tsholwa e ne le madi a motho The blood that was shed was the blood of a empa e human ne se being, motho fela but it was not just a e human ne le being. mora modimo It was the Son of so e ne God. le madi a modimo ka It was the sebedi blood of God. o gopola go madi a diphoofolo You should know that the animal blood a na le matlanyana have a certain ke power. bokgona kgona go kokobetsa galefo wa ntate modimo That is why they were able to subside the Nakonyana anger e of God kgutshwane. for a short time. madi a motho The human a na le blood matla a fetang madi a diphoofolo has the power more than the empa animal e ne le blood. madi a morena jesu a na tsholowa mona But this was the blood of Jesus, a senang sebe without sin, a senang sekodi without any e le mora modimo ka sebele blemish. e le mora modimo ka sebele He was the Son of God. altara ena ha e thewa e phamiswa When this altar was go na le established, mantswe a bueng there were words that were hodima spoken. altara ya On the golgotha Calvary ebile altar. e ne sa tshwane le abele It was not like Abel. monosa madi ana ha a bua ana When this blood a na sa speaks, bue jwalo ka abele was not speaking like a the neng a blood of batla Abel, phethetso who wanted e ne le revenge. altara ena e phamiswa This ena altar, madi ana e ne le gore ba tshwarele this blood was saying, Father, ha ba forgive tsebe them. seo ba se They don't know what etsang they are doing. altara ena ha e phamiswa When this ena altar was built, madi ana a bue a the re blood was speaking, a saying, re ho he said, fedile it is ka finished. mantswe a mang In other words, melato yohle ya All batho their sins le ditlamorao tsa and bona their consequences le dibe tsa bona and their sins, ka ofela ha tsona all of them, jwale di lefelletswe they are altareng paid ena for on this jwale ho altar. fedile It is finished now. bohale bohle ba All modimo the anger of o ile God ba tswa altareng was eo poured on this ba altar, kokobela was subsided altareng on this eo altar. morang jesu ha a bua When Jesus spoke, altareng ha e thewa when this altar a was ka ba re ba established, tlo shwa he kaofela said they will all o la die. re ba tshwarele He said, ntate forgive them, kaofela Father. a re ntate dithoako He said, tsohle all a re curses, dibe all the tsohle sins, kaofela ha tsona all of them, di lefeletswe they are jwale paid for. o la re ha re it is finished Hangare ho fedile. ho na le lentswe la sekgeriki a There is a Greek word. e reng tetelestai ntho e ka nyeno le Tetelestai. gore ha o no kolota motho When you owe o qeta someone, mo patala molato o when you pay their debt, o no mo fa pampiri e tempueng you would give them a e paper that is botse stamped. tetelestai ntho e ka Yes, nyeno that is called kona tetelestai. mantswe a buileng Those are the words that ao he jwale spoke. molato He ohle wa said all batho the o lefuwe hodima altara is paid for on this jwale altar. altara ena This altar, ha e bua when it e re speaks, mang le mang says a anyone tla dumela mading who will ana, believe in this ho sa blood, tsotele ona ke no neng, matter what, ho sa tsotele ona o no matter where they are from, o tla they will be pholoswa saved. mang le mang a Anyone tla dumela who will believe mading ana in this o blood, tla they hlatsuwa will be washed. ma e re mang
le He says mang anyone. ha re ba leloko la He doesn't say only that lineage. altara eno e bua jwalo That altar says jwale re that. itse altara So we said an altar. ke e fa moya It gives a tokelo ya ho spirit, sebetsa a legal E la re authority to ha operate. madi ana o tsholowa When the blood was mane shed, mo ntate modimo where God- a neng a kwalletswe teng where he was ka gara was in the tempele temple, ho thwe lesira ke a le taboha the le bontsha hore veil was gone. jwale moya said ona that spirit, e leng Jehova which is o Jehovah, fuwe is tokelo given ya ho right sebetsa hohle to operate lefatsheng. everywhere in the Ho batho world. bohle In every ba tla country. amohela madi Who will ana. accept Ba this tla blood? hlatswa ka madi They will be ana. washed by O this re ke tla blood. phela ka hara bona. I will live in there. Ka semolao. By legal Hobane right. altara yane Because that ya altar Golgotha of Calvary e mphile has given tokelo. me the right. Hallelujah. Thank you, Jesus. Phapamisa ntate go tswela pele. We continue. So ntho e nngwe le nngwe ntate modimo a e etsang Everything that God does, o e etsa ka tsela e legal. He does it legally. Ka mantswe a mang ha ke a tswa lentswe la lefatshe. He cannot A undo his ke word. a re fela a tjhe ke utlwe ke lakatsa ho etsa Say, tjena. I wanted to do this. So morena Jesu a shwa. Lesira la taboha. When Jesus died, the veil was Wa rona torn. fuwe tokelo jwale. He was given a right Ya now. morena Jesu wa shwa Then Jesus died. a lefa molato wa motho ka hohle. He paid all the sins. A tswa bafung. He rose from the dead. Yaba ha e qeta ho tsoha When he rose from the Maria Magdalena ona mothabetse. Mary was Aba very tla ho haka. wanted to hug her. Ya morena Jesu go ska ba Jesus ntshwara. said, don't touch me Hobane ha ke so e ho ntate. because I've not went to the Father. Ke tlo ya ho ntate. I'm going to my Wena Father. tsamaya. Go. O bolella bana Go beso. tell my brothers Ho reng ke ya ho ntate wa that I'm bona. going to my Father, Ke ya ho ntate wa. to their Father. Hobane hona le altare e nngwe. Because there's an Ena altar tlameha ho phamiswa. O that nkutlwa was hantle. supposed to be. Ena ya Golgotha. This one of Calvary. E ne le altare e ne re ntate ba tshwarele. That it was saying, Father, E forgive ne le them. altare le fang melato ya batho. It was bohle. paying for their sins. E le altare le kollang ntate It modimo. was releasing Ho God jala ka tla sebetsa lefatsheng. to operate on the earth. Empa o no so fele. But it was not Ke over. mogwala ha ke so e ho ntate. This is why he said, I'm Ya ba not going to jwale the Bibele Father. e re o ya lehodimong. The Bible says he went to O heaven. tla se halalelong se He halalelang. went to the Holy of Holies Sa lehodimo. of heaven, Mo no na le altare. where there was an Hobane altar. a tseba ho jwalo hobane. Because we know that Ntate because modimo ha re moshe when he said a he Moses, tabernacle ela. build this O na tabernacle, re o e hae o ya ka moo. He Ke said, tshwanang le lehodimong ka build teng. it as it is in So heaven. ra tseba go altare ya lefatshe. We know that the altar Ka of, the earth, sehalelo se halalelang. of the holy place, Ka tabernakeleng ya lefatshe. in the tabernacle, Ho na le altara moo mopresta. there was an altar where A the neng a priest isa madi a diphoofolo teng. would go there and represent So the blood morena of Jesu lamps. o hlaile altareng ya lehodimo. So Jesus went to the A heavenly kena ka altar. sehalelong se He halalelang. went to the Holy of Bibele e rona Holies. sa hlaka madi a The diphoofolo. Bible says it was not holding the Ha a blood kena ka of madi a diphoko. He was not there with the Bibele blood go of kene sheep. a tlo fana ka madi a He went hae. there to represent his blood Altareng yane ya lehodimo in ya. the altar of heaven. Ha a qeta ho fana ka madi a When he hae. sprinkled his blood Ya ba there. jwale ho hlaha temanane e hlanga ho ba Philippi chapter 2. Now the verse in O la ikokobetsa morena he Jesu. said he humbled A himself. fetoha motho. He became a A ba man. amohela lefu la And sefapano. then he accepted the death of, Ya modimo of motho sa the bafu. cross. God A brought mo him to life. phamisa He modimo. lifted him E high. la ha qeta ho fana ka madi ane. When he represented that Lehodimong. blood in heaven, Ha qeta ho etsa ceremony eno ya hae. after doing that Ya ho ceremony presenta madi a hae of lehodimong. representing his blood, Ntate modimo wa testa quality ya madi. God A tested the bona quality of hore his blood. madi ana He said this blood, a na le matla a sa feleng. he said it's A ho however hlatswa powerful dibe tsohle tsa to batho. wash all sins, Ho sa tsotelle hore na ke moloko ofeng. no matter which generation. Ya ba ka morao ho moo. Afterwards, Ha a qeta ho etsa seo, after doing ya that, mo fa lebitso. he gave me a name. A nga mo fa lebitso le ka hodimo mabitso. He gave me a name that is above all names. Ke altare nngwe hape eo. It is another altar. Di pedi di altare tsena selekaneng se There are setjha. two in the new Ke covenant. theuweng ka madi a morena It is Jesu established by the blood le of Jesus, phamisweng ka bitso la hae. and that is lifted in his Ena name. ya madi a hae Yeah, of his e blood. fane ka tokelo It gave a right ya hore hlatswa dibe, to wash our sins, ya hore reka. to buy us. Hobane semoyeng bomme le Because in bontate. the spiritual, Madi ke tefello. the blood is a Madi ke payment. tefello. Blood is payment. Madi ke tefello. Blood is So payment. ho thwe ha re rekwa ka silfere kapo We gauta. are not bought by silver or Empa gold, rekwe ka madi a konyana modimo. but we are bought by the precious Personal blood sekoti. of the blood of Altara ya Jesus Golgotha. on Calvary. E kokobeditse bohale ba modimo. Subsided the Ya re hand of God reka. and bought us, Ya nkgutlisetsa ho modimo. brought us back to God. Empa fela But bophelo ba modimo the life of bo ne God bo soka bo tla lefatsheng. was not manifested Ke on mo the morena earth. Jesu a la re. That is why Jesus Ema said, hanyane ke ya ho ntate. wait, I'm going to my Ke motho Father. wa lefatshe enwa. He is a human O being. hlaile lefatsheng. He was born in the Empa earth, ke yona o kene lehodimong. but he entered O tlo heaven. tlisa lehodimo lefatsheng. He is bringing heaven on Bophelo earth. bane ba modimo. That heaven Ha o is qeta earth. ho phamisa altara ya lebitso lena. After believing La on the morena Jesu altar of Kriste. the name of Ya Jesus, bophelo ba modimo. The life of Bo God. bitswang Zoe That is jwale. called Zoe. Ho bona ho tla bathong Was jwale. manifested in the Ho thwe human being. bohle ba dumelang lebitsong those lena. that believe in his Ba tla
name, fumana bophelo bo sa they will feleng. receive eternal life. Wa le hloko madi a re Be aware. file madi a Morena Jesu The blood of Jesus a tlise tokelo gave us a right. a patetse the legal side the legal side a patetse ka a qetile semolao madi a Morena Jesu Amen. empa lebitso la hae But his name- jwale le tlisa the operational side Isa ho gore sebetsa. jwale bophelo ba modimo The life of o tlo God phela ka hara will batho. live in people. Morena Jesu a re moya o halalelang Jesus said the ya Holy tla Spirit rongwa ka lebitso la I will send them ka in my seng ka name. madi a ka Not ka in my lebitso la blood, in ka my name. o tla phela ka hara You lona. will live in them. Ho thwe ka lebitso la ka He said in my ba tla name. fodisa batho They ba will see kulang. the- they Ka will lebitso see la ka in my name. batho ba tla pholoswa. People will be Ho saved. thwe ha hona lebitso le leng There is no other leo name batho ba that pholoswang. people get born again. So madi a entse tsela The blood ya will hore make a batho way. ba pholoswe. People should be born Empa again. lebitso lona But the ke name lona le ba kenyang pholohong. is bringing them to Hobane ha ho salvation. thwe- ha ho thwe ha hona madi a mang He said there's no ao other batho blood ba pholoswang ka ona. that people will be Empa ho born thwe again. ha hona lebitso le But he leng said there's no tlasa other name letsatsi leo other batho than ba the Son pholoswang ka lona. that people will be saved. Empa hoja e se ka madi If it was not by lebitso the ke be le sa blood, fihla there was no moo. name. O re mo ba bedi ka bo ba bararo He says where three ba are kopanang ka gathered lebitso la in ka my name, ke a iponatsa I ba am bona. there among Ho thwe them. hohle mo bitswang He lebitso says lena everywhere this name modimo is o tla called, fodisa batho God will heal the hobane people. lebitso lena ke altara Because this name is an altar. tokelo ya ho iponatsa lefatsheng That shows the hohle right mo to bitswang operate. lebitso lena Where this name is ke tla named, pholosa I batho will save hohle people. mo lebitso lena le bitswang Where this name is madimona mentioned, tla tswa bathong demons will check out. ke altara tse pedi tse It's two altars now tse phamisitsweng selekaneng se setjha that were established in the new ke covenant. madi a Morena It's Jesu the blood of Jesus le lebitso la and hae his name. ntse go utlwana ke bona ka natefetswe o re ntate e tibile gona go tibile ke re ke mmona ke altara tseno It's an altar gobane lebitso la hae because his name, batho ba pholoswa people are gona saved. tjena re ka lebitso la Jesu When we say in the name of ntate Jesus, mo fodisa batho God heals people. o sebetsa ha bonolo He operates easily. but ntate modimo sa phela ka ga batho God lives in people bane now moya o hallang o sa rometswe because the Holy Spirit was sent ka lebitso la in hae his name. ha o jwalo Ojwang. ke altara e phamisitsweng It is an altar that is e lifted emeng lehodimo mane in heaven e tlisitseng bophelo ba lehodimo that has brought the heavenly life lefatsheng on earth. o gopola ho thwe the Holy Spirit The moya o hallang, who was sent from heaven ya ileng a romelwa ho tswa ka mora lehodimo. go lebitso lena le After this phamisitsweng name was lifted up, praise the Lord glory to God. ntse re tswela pele ra qetela ha ebe o ntso o ntshetse morao ho fihla lona tjena phamisa le tsona ha o so lahle Yes, sir. o lokile jwale re tlo o fa ntho tse practical We're going to give you practical. re se re buile ka altara ya lefatsheng ya Golgotha re buile ka altara e phamisitsweng lehodimong We've talked about the altar that was placed in heaven and on Calvary ya lebitso la hae of his name. jwale re tlo sheba tsela ye nngwe hape We're going to look at another way yeo dialtara di shejwang selekaneng se setjha of how altars operate in the new covenant. selekaneng se setjha In the new covenant, badumedi ka bobona all the e believers, se le di-altara they are altars, tse phelang living altars. jwalo ka ha re modumedi se le kereke When we say a believer is gobane now a church, wena ka bophelo ba hao because we with your tate life, modimo o sa kgona ho iponatsa ka wena God is now How knows do I- how to manifest himself. bebele e re jwale The Bible says, jwalo ka re le bana ba modimo yes, we are children of God. ha re ineleng ho modimo re le dihlabelo tse phelang Let us offer ourselves to God as living ha re sa tla ba sacrifices. dihlabelo selekaneng se We setjha don't come with goats to dihlabelo e sacrifice. se le rona We are selekaneng se sacrifices setjha ourselves. and ha eba motho a iteletseng ntate modimo If a person is committed to God, a inetse ho Jehova surrendering his life to Jehovah e le sehlabelo se as a phelang living sacrifice, motho eno ke altara e matlang that pele person is a powerful goba ntate modimo o altar kgona ho iponatsa ka motho eno because God can manifest via o that bona ho person fihlela batho ba bangata to reach people. praise the Lord Hallelujah. se re le e se le rona di-altara selekaneng se setjha We are altars in this ha re covenant. hahe majwe selekaneng se We don't setjha build stones. praise the Lord Hallelujah. number 2 Ya bobedi, re tlo sheba di-altara e le dibaka we're going to look at altars as places. dintho tse kang dikereke Places like church, diyalemoya radio stations, a kere di-Facebook page the Facebook tsohle pages, tseo ntate modimo those that a God iponatsang ka tsona is using, ke di-altara le tsona they are altars as well. praise the Lord Glory to so ke God. altareng mona It's an altar mo re here rutwang ntate modimo where we hear a God, iponatsang where He empa manifests, le kamore ya hao even your ha ebe closet, ke mo o rapellang teng where you pray, wa kgona e fetola altara ya you hao can turn it into your own altar. and ha opola go bophelo ba motho lefatsheng You should know that a human life go on tla earth tswa rona bo susumetswa ke altara e feng will be determined by the altar that is behind. praise the Lord ko opola ke lo kena opola hore
ntho tse etsang o be le di-pattern tsa mahlohonolo maphelong a batho Those things that bring patterns of luck in people's lives. ke altar o connectileng le It's an yona altar that you're connected to. gore na ke kerekeng Is mona it church gore na ke sealmo se o se shebellang or a radio station that you kapo listen to? wena o ipha nako le ntate modimo Or you giving yourself to ka God? batla jalo o phamisa altara You are lifting an altar when you're doing that. ntho a e etsagalang o ntho a e mo etsagalela gangwe When something occurs for the first time, o ka re ke lucky you say it's luck. ga e etsagala bobedi o ka nna re tšheo letlhonola Second time you say, this person's ga e lucky. se le pattern When it's a pattern now, wa tseba gona altara empha ga ntho eo you know that there is an influence of an altar. ga ne behind ke qala go this. kena mo Africa FM When I entered Africa batho FM, ba ranne gore mohlomong people thought ke letlhonola I was lucky. empa ka kena harvest I went to ka Harvest. kena PC I went to PC. ka kena Joy FM I went to Joy ke sa patale letho without any ka payment. kena radio tsena tsa lesotho tsena kaofela All the radio stations ka in kena Lesotho. radio lesotho I went to Radio ke sa patale Lesotho letho without any ka payment. South Africa I went to South ka Africa. kena mosupatsela I went to Musubasula ka kena FM. motheo Going to Motel ka kena FM. lesedi FM City FM. ka kena thobela Thobela ka FM. kena radio tsa Free State kaofela All the Free State o radio tseba gona le stations. altara empha ga motho You eo knew that there is e an go mo altar that's bolelle making nna this nna ne ke person. etsang he Let me tell you what ga I ne was ke doing. rapela ka kamoreng yaka When I was praying my kapo room ke rapela ka or ntle ne outside, ke tla ngola lesedi FM I will fatshe write the City ke FM qalelle down o tsamaya godimo and I will work on ke it. qalelle o profeta And I'll prophesy. ke qalelle o phamisa mantswe And then I'll lift ka up gore words. madi a buleile The moo doors are open there. o hlola dintho tsa o semoyeng You win in the spirit. ga qetella ke re diong tse fetang 30 And then I entered more than 30 radio stations. KZN Eastern Cape hohle ke sa All in patala. the provinces. ha qala kenang go bamphe slot se permanent bona ha o bona motho a dula a tleya When you see person is being successful, go na le ntho tse o fana a utlwisise ntho o you ntse say, we tsona don't la altara understand mo this. You know that there's an altar there. ei mona la altara mo There's an altar there. altara e kgolokgolo The most powerful e altar emphawarang di-altara tsena tsa rona tse nyane that is powerful more ke than these altara ya altars. Golgotha It is the Calvary altar. altara e kgolokgolo Powerful e altar lokolotseng bomadimabe lefatsheng that released bad luck on the e earth. leng ya phamiswa ke Adama It is that was lifted by ha Adam la fosetsa ntate modimo when he ate the gobane fruit. ka o etsa jwalo Because by doing that, o la fa satane he tokelo gave devil a legal ya ga right sebetsa senye to lefatsheng operate and destroy on the earth. karolo e nngwe hape ya di-altara The second, another part of altars, ya kere ya bobedi ke itse ka ba dibaka bohle mo I said it's di- geographical locations. ehe ya boraro The third one, di-altara tse re di phamisa ka ntho tse bitswang di-personal covenant we lift them by personal covenants. motho a tla re ntate modimo When you say, God, ke tlo itelela ho sebeletsa I'm going to give myself to ke you. tlo batlana le wena I'm going to seek you. wa bona o batla ntate modimo When you jwang see God like that, o mo serva saving him, o sebeletsa Serving God. o sebeletse saving ka tjhelete ya hao with your ka money, nako ya hao with your ka time, matla a hao with your ka power, bohlale ba hao with your ho wisdom. na le altara e phamiswang semoyeng There is an altar that is lifted in the spirit. Let me tell you, dafita o na sebeletsa ntate modimo David was serving God. ntate modimo a re God said, ha ona kaofela bana ba batla dula toroneng all your children will sit on the throne. solomon o la kgelowa Solomon went out of the empa way, ntate modimo na dula a re ka baka la dafita but God said, because of David, ke altara e phamisitsweng it's an altar that is ba di itse lifted. bana ba hao He said, all your a re children, ka baka la dafita all the sons of David, a ke a ba tloa enwa this one will not be removed. modimo a mphuraletse tjena Even though he a mo susumetsa ho fihlella kgutlela ho influenced him to come back. hona tjena ka bosebeletsi ba hao With your service, ka boitelo ba hao with your ka commitment, boinelo ba hao with your, o phamisa altara you are lifting an altar. ene e tlo o aparela le bana ba hao It is going to be for your ho children na le as bana well. ba mo fanang ka ba lehlonolo There are people that think they are lucky. bana ngwanena wa botoutu ba nako tsohle Say this person is not, Le aba but ba all ba the time. tshwarwa. When others are o tlo caught, dula phonyoho this one will come out. bana ha ba tla le mosebetsi o mmatla mote He said, this one is not even seeking a job. The job is seeking for them. ha na le nako ya thapelo batho o dula a kgutlelwa ke lehlonolo They are not even prayerful, but they are always ka lucky. fumana ke altara e le phamiswa ke nkgono wa hae You find that it's an altar that was placed nkgono by ya the fana ka grandmother. sehlabelo a rapela ntate modimo The grain was praying and a giving sebeletsa ntate sacrifices, modimo saving God. a go hopole bana ba ka le He ditlolo says, tsa remember my children and my grandchildren. di teng ntho tse ntse There jwang are people, things like that. jwale ke tlo fa karolo ya ho qetela I'm going to give you the last part. haeba o bona e ka hona le altara e sebetsang kgahlanong le wena If you recognize an altar that is working against you, ya matemona of demons, hobane o bona pattern e iphetang because you are seeing a pattern that is occurring hona le time and batho be e leng again. hore ha o qala ho ba pregnant There are people that when you get pregnant, wa lora you head of a dream, o lora fela o so qala you have a dream e ipheta ntho e miscarrying, and then this Ha thing se is happening. tshwanyetso. It's not a di coincidence. spiritual ntho It's tse spiritual. hona le manyalo a sitwang ho ema There are marriages that cannot stand. bona go tshwena ke pattern e re tsella So kaofela this thing is a pattern. It's happening. possibility Bokgoni. ko gona le altara mo Is that there's an altar. empa nako tse ding Sometimes e ka ba character tsa batho it's your character. hobane ha ebe le bana ba motho le influenceana ka
personality e itseng. If you are siblings and you are influencing each other with Ke re certain mohlomong ke character, ntate rona re dula re jwetsana gore mosadi wa otlwa. maybe we are guys and we are telling ourselves that we beat our women. So basadi bana ba tla tsamaya bana. Those wives will leave. E se altara mpa ile rona keng. It's not an Ke altar. mindset e Just fosetseng. the wrong mindset. Apa ba o le motho wa mme a dulang a le legata a ngwa pantate. Maybe you are a woman, you are always noisy. O tla lose manyalo bane. You will lose your marriage Monna ke mamelana go etele. because your husband will not Aza stay in monna le a le that. phoso o mo approach ka boikokobetso. Even if a man is wrong, just approach him with the only. So ha sena go tsohle. Not all the Ona time. le altara o shebe. an altar. Mohlomong ke mindset ya rona. Just check. Maybe it's your mindset. Mohlomong le ngala ka pele. Maybe you just Wa bona. But nako tse leave things quickly. o ka fumana gore nako tse ding motho ha atle ditšheleteng. Find that this person is struggling financially. Ruteile o entse You ntho are go le educated. You have everything. but o sitwa o fihlela. But there's a certain level you can't O ka reach. nna fumana nako tse ding. Sometimes Hona le altara e sebetsang kgahlano le wena. there's an altar operating Empa against nako tse ding But o sometimes ka fumana gore motho o botswa. you find that this person is lazy. So hona altara letho. There's no altar there. So nna ke bua ka motho a ikitletsang. I'm talking about someone who is A committed, le ka ntho e nngwe le who is trying everything possible, e nngwe le nngwe ka matla a hae. everything possible. But wa bona gore results tsa bophelo But ba you find that the results ha di matche value e ke nang le yona. are not Ke tshwere the same degree value as I but ke have. sebetsa mosebetsi wa le form C. I have degree, but I'm And jwale working a ke ntho nako low e telele. grade job. Di a etsahala ntho tse bang. Those things happen. Nako tse ding economy mpe. Sometimes it's the O ba economy tseba go that's bad. phamisha altara na ntate modimo e tla phunyeletsa dintho tsohle. You know that when you lift that altar of God, it will So destroy everything. ke re ke bua ka motho. I'm talking E about leng gore le someone le ka ntho e nngwe le nngwe who's ka trying matla a everything lona. with your power, Batho hona le ntho e le setswang o e but there's fihlela. something that you cannot reach. Hangata ona le altara moo. There's an altar Ke tlo there. bontsha ona o e heletsa I'm jwang. going to show you how you demolish that. Be re qetile. Then we are done. Praise the Lord. Glory to God. Ntse re natefetswe. Yes, sir. Re tswela pele. Number 1. Yapino. Ha o bona pattern e iphetang kgafetsa. When you see a pattern, Hona le possibility ya hona le altara. there's a possibility that there's an E altar there sebetsang kgahlano le wena. that is working against Number 1. you. O Yapino. tlameha o be le tsebo Have knowledge ya hore na o mang ho Kreste. of who you are in Ya Christ, hore o phamisitswe. that you are lifted up. O bewe ka hodimo. You are placed O above mehe ditshila. of the evil O spirits, matemona. of evil O spirits. lokolotswe. You are set free. O hlatsuwe. You are washed. Ntho ya pele ke tsebo. That is knowledge. There's O ba le knowledge. That mindset kelello e bohlokwa. is very important. Ke mindset ke le mati le yang semoyeng. Your mindset is it's your way, it's your doorway to your spirit. O tlameha hore satana wa attack o be le mindset o itseng. For the devil to attack you, you need to have a certain Wa bo mindset victim. of being victimized. Ha o so bone batho ba ngata ba nang le tjhelete ba kgathatswe ke matemona. Wealthy people most of the What's time are that not about attacked by it? demons. You know why? Wa la ntho e mo kwatisa. Because even when they are angry, Tjhelete e ke sabela ho hana taba wa ona le So, tjhelete. it's So okay, because they o have money. sitwa hore a be boemong bo e leng go hloname. they cannot be in a So Satan state ha where fumane they le are mati a angry. bonolo. So the devil cannot get a door. Imagine Bill Gates a santsa manifesta ka jeteng. Imagine Bill Gates manifesting. Motho a nang le tjhelete a tsotelle dintho so ha kgone ho kwata ha bonolo. The person who has wealth, they don't care of Satan things. o tlameha hore o be le mindset wa motho wa victim. The devil has to victimize you O first. ipone o le sono. You see yourself as ipone o sa ratuwe. nobody. No one O loves you. ipone o le ntho eno jwalo. Ya, jwale o kgona ho hlasela. Now he comes, he attacks you. So hona jwale So now, o tlameha o be le mindset o wa no bitswang hana ke bitsang the high above mentality. o tlameha o be le mindset wa Bibele re you are seated far above Bibele go dutse ka hodimo principalities and powers. ka hodima matla O o. dutse ka hodimo hole. You are seated far above Ke matla o fuwang a wa fuweng o. with the power that you are So given. wa bona Satan ha le ka o When the hlasela. devil tries to attack you, Ho tla tswana mindset ya o jwang. it Hobane mind determined by is your the mindset. key to the spirit. because kelello ya hao ke yona senotlolo Mo se Kreste amoheng. bang hana high above mentality. If you don't have a high Ha bona mentality, tlhaselo when you see an attack, o tlo tla faster. you go to fast, A rapele, pray, a rapellwe be prayed for ho fihlela a hlotse ntho eo. until they conquer that thing. Hobane o tla ka lebitso la Jesu. Because they come in the name of Jesus. So e ba ntwa. It becomes a battle. Ga te motho a nang le high above mentality. But those who have a mentality that is far Ntho high, eno ha e no ba ntwa ho yena. that thing will not be a battle to Hobane them. kelellong ya hae. Because in their Sa ntse a mind, di bonela fatshe. he sees them as So nothing. ha ena option ya hore e fetohe ntwa. It cannot be a battle. O e ra ka loto You fela just ya kick ile. it out of the way. O tlameha o be le far above mentality. O tlameha o ba le kelello e ka hodimo. Tseba o fuwe matla. Know that you are given A o authority hata dinwa le to diphepeng. stand Lo hlola matla on scorpions ohle a sera. and to conquer all the Ka powers of e the tseba ka enemy. kelello Don't know fela. it by your mind. O e tseba ka pelo ya Know it from hao. your spirit. Le ha o
o tsamaya When you mono walk, o tsamaye jwalo ka morena walk like a king. la o bua When you mono talk, ho utlwa le serena talk like a king. ha o le jwalo When you see that, dialtara di tlaheletsega altars bonolo will be demolished easily. ha o victim You are not a victim. se ka ba ipona o le Don't see yourself as a ipona o le ya victim. fetisang See yourself as a more than a conqueror. e tlameha e change ka mona It has to change e in your tlameha o mind. change ka kelellong Change in your o mind. ipone ka mo ntate modimo wa See bona yourself as God gore sees you. tsena la be le etsala Say lapeng this thing happened in nna my ke etsala family. ho It will not happen to hobane me. nna ke hlatsuwe ka madi Because a I'm morena blood Jesu. washed by ke fuwe matla I'm given ha authority. ke tshowe ho I'm not afraid of o anything. tlameha o change kelello ya hao Change your se ka mentality. nna ipona o le victim ha Don't o see yourself yona as a victim. You're not a victim. so ha o change kelello ya When hao you change your mind, la ba bona go altara ntse sebetsa even if you see the operation of empa this o so o altar, e bona ka tsela e but you only fapaneng see it differently. o so fete steps sa pele You are now on another level. step sa bobedi Second ka step. lebe o kena thapelong ya borapelli Now you enter intercessory prayer. o kena ka position yane ya mohlodi You are entering a position of a conqueror. ha o tle mano o tlo You are qeka not coming here to o tsamaya beg. o You commander are coming here to o command. le position yane ya hodimo You ya are in a high position ka o now. qalella ho bua Now you start speaking. ene wa hlokahala hore You need o bitse altara ka mosebetsi wa call an yona altar with o its ska name. re fela moya o Don't say evil spirit. e re moena moya See, you o ka spirit mo raka tlao ya that rona is lapeng. behind my wena success. moya You spirit o ka mo ra mafu ana that is lapeng. behind Ka this lebitso la death. Jesu In the ke a o mighty name of leleka Jesus. hona jwale I chase you in the name of Jesus. e ba o rapela ka di-tongues Then you pray in e be wa tongues. profeta You and prophesy. intercession ena ya hao e tswele pele You should be a continued e ka prayer. ba beke e ka ba kgwedi o Be fihlela a month, a utlwa week until fihlela you utlwa until you hore feel moyeng wa hao in your spirit fihletse tlholo a victory note. a ke ga utlwana Yes, sir. altara tse ding And di altars kentswe ke dibe tsa batho are made by people's sins. bontatemoholo The mohlomong ba grants. bolaile motho Maybe they sacrificed a kapo ba human being. bolaile empa entse ntho They empe did something horrible. so le ha o ntso commander When you are commanding, nako tse ding sometimes altara ena e sisinya hanyane this hobane altar can be ke shaken. bona nare empa la o leka hore Even tebela this you must have said, even rona if re you want to chase itshwareletse away, hodima ntho yane e we are entsweng. here because of that thing that was ba itshwareletse done. hodima ntho They are eo holding ke mane that. mo o tlamehang ho hopola Now you need to hore o remember moprista that you mmusong are wa a Ntate priest in the Modimo. kingdom of Sheba God. mona he Bibele nako tsohle bebeleng All the time in the ha o Bible, bona le sewa when there was ho na le siki ya parelang batho yes, ho na le lefu when there was a certain ho sickness, no batlwa moprista the priest will be called. moprista o na tla ema pakeng tsa batho ba phelang le He basweu will stand between the dead ho people na and tla the ema living. pakeng tsa siki eno le He will batho stand between that sick ebe o and people phamisa matsoho ho and lift Jehova up his hands to the ebe Lord. sewa se a And emisa then the so ha calamity ke will stop. hane ba di entse bonkgono They made it, maybe. mohlomong o entswe ka lefu la ngwana Maybe with a small baby altara eno e step. phamisitswe ka lefu la motho It was made by empa the death ho na of le the person. moprista a tlang ka madi a morena There is Jesu a priest that comes with the blood ha of o Jesus. phamisa matsoho a When you hao lift up your hands, o bole mangolo remember scriptures ha morena Jesu a la re that Jesus said, ntate ba tshwarele Father, forgive ha them. ba tsebe seo ba They se don't know what they are doing. le Stefane ha ba mo bolaya Even Stephen, when they a re killed him, ntate se ka he bala said, sebe Father, sena don't count this kgahlanong sin le bona against le them. bukeng ya Jobo Even in the book ho of tloha Job, motho a le molato even if the person is wena fall ka at baka fault, la o loka ha hao well, you of Ntate your Modimo righteousness, o tla tshwarela ba molato you will forgive so them. o ema jwalo ka moprista You stand as a o emela priest. leloko You are standing for your leadership. You are saying, ke Father, nnete hore ba entse ntho tsena they true that they did empa this se thing, ka bala sebe but sena don't count this sin kgahlanong le bona against them. ke sheba kgolkgolo Look at Calvary. hopola madi a morena Remember the Jesu blood of Jesus. hobane madi ke tefello Because the blood is payment. Dibe tsena di lefeletse These things were settled. ebe jwale o phatlalatsa madi Then you ebe jwale proclaim the Satan o blood. fellwa ke matla jwale The devil will lose o na power. itshwareditse ka ntho eno Because it was his jwale wa own- ikhansela You are semoyeng cancelling it in the spirit. Marabasonte gaba asa. hopola gore madi ke tefello Remember that the blood is tsotele payment. gore nao ho entsweng It doesn't matter what was done. madi a morena Jesu The blood of Jesus. a na le matla o khansela He ntho has the tseno power fela to cancel wena o everything. rapela mo ono fela When you are praying o re there, ntate hopola kgolkgolo That remember ha o sheba Calvary. lapa la leso la When you look at my father, my hopola family, kgolkgolo remember Calvary. Forgive them. o ba kopela tshwarelo Forgive them, Lord. e teng ntho e jwalo bebeleng There is such in the Bible. e etsa go Satana fellwe ke matla It makes the devil to lose power. ntse le natefetswe Yes, sir. phamisa letswaebe o ntse ithuta ntho e nngwe ebe jwale number 4 Yabone. altara An altar. ha e ne hlongwa When it was established, ho ile wa bua words were uttered. mantswe a lefu
words of death o were bua ka altara ya uttered. botemona The demonic altar, wa bua they were spoken. ga bana ba ho ke ba fihla So kae these ba children will not reach kapela anywhere. ke la fihla You will kae not reach anywhere. so lo wena jwale Lo and I in the o same way. phamisa altara To lift an o altar. shebile golgotha Looking at o Calvary. tsamaya jalo o You need to phatlalatse proclaim. o bue o di malakoloko lapa lena leno lena To speak over your family. phatlalatse o di maloko lena jwale Proclaim o over bue this family. mahlonolo Speak gore blessings. mahlonolo a tla ba latela That blessings will go follow ya them. melokong ye sekete Even to the fourth ke re lapela le generation. tla tseba modimo This is the generation manyolo of ya God. iponatsa ho bona Angels will gobane manifest. ho ile ho bulwa le mati the door was ho tlo placed. matemona tla iponatsa Said doors will be ke bana open. ke mathuela kaofela tsa They are all sangomas. jale wena o ema o le mopresta Now jwang you stand as a o priest, tshwere madi a holding the blood wa of Jesus. phatlalatsa gore You proclaim manyoloi bana bana ba tla bona that my manyolong children will see go tloa angels tsatsing lena from today. e tla ba baruti They will be e tla ba pastors. bahlanka ba They will be modimo servants of ba tla God. sebeletsa modimo will serve God. e tla leloko lena kaofela All lena. generations. o tla ka madi a morena You come jesu in the blood of o Jesus. tla ka lebitso la You jesu come in the kreste name of Jesus Christ. o tlameya o phatlalatse You need to proclaim o phatlalatse gore na You need to o declare batla o bonang lelokong lena leno lena that what you see in this generation. tse pedi tsa o qetela Two more last points. a jega o ntse o rapela jwalo When you pray o like that, phatlalatsa you are o proclaiming, rorise you praise. thapelo ya tsamaya le thoriso nda Prayer should go with praise. o tsa matla a thoriso ke dula ke ruta ka ona Yes. e wa opola petrose ha le tronkong When Peter was in jail, ba ile ba mo rapella bosigo kaofela they were praying for him all night long. lenyoloi la hlaga The angel came. ha le fitla le mati ya pele la The ipula first door opened on its own accord. la bobedi la ipula Second one, la boraro la ipula the third one, a fumana a tswile and then he was out. jakobo ne ba mo tshwere the day before They had James. kereke ha e ka mo rapella The church was not praying for him. ba ile ba mmolaya He was killed. ya ba tshwara petrose The kereke ya mo rapella church was praying for Peter. a lokolowa He was released. nako tsohle ha o bua ka thapelo Every time when prayer is re bona manyoloi ya said, we sebetsa see angels operating. morang jesu ha rapela When Jesus was praying, lenyoloi la hlala mo matlafatsa the angel came and gave him power, batswadi ba strengthened him. samsone ya ba rapela When Samson was praying, lenyoloi la hlala phatlalatsa birth ya samsone aje the angel came and proclaimed his daniel ha death. rapela When Daniel was lenyoloi praying, la hlaga the angel came, la mo fa bohlale gave him wisdom. morang jesu ha rapela thabeng When Jesus was praying on the Lenyoloi la hlala mo mountain, the angel matlafatsa. came and strengthened him. so ga bona gore thapelo You see that prayer? ke field ya ntate modimo le manyoloi It is the field of God and empa batho ha angels. ba rorisa When people are praising jehova ka boyena Jehovah o ile a himself, theowa ka leru he came down with a ho cloud baprista ba sitwang ho so sebetsa that priest could not work. paulos le silas When Paul and ba ne ba le Silas, toronkong bosigo when they were in jail, ba le at metopa night, ba shapuwe they were beaten ho no se batho ba severely. ntse ba ba rapella People were praying for, empa they were not being prayed for. harampa bosigo But the Bible said, at ba ne the ba bina midnight, difela They were singing ba rorisa songs, they were modimo praising ha wa God, theowa lenyoloi and angel did not come ha wa down. bula le madileng la gate Not only one door jehova opened, ka boyena o la theowa God himself came bula down megati ya toronko and opened kaofela the jail door. a sisinya metheo ya toronko kaofela There was an earthquake. ditšhedi tsa batho All bohle the chains fell down. o ithute ga o rapela o gorise You should learn to praise in ska ba prayer. tletleba Don't complain. ska ba ba tletleba hoang Don't complain. thapelo tsa go di tsamaya le dithoriso Your prayer should go with praise. thoriso ke Praise field ya ntate modimo is the field of e God. special That is special. e ikgethileng It's very special. e mo lokolang go sebetsa ka maatla That releases him to e operate. le re jehosafate Jehovah, there was a ba qalang Jehoshaphat. binela modimo When they were singing God to nako ba God, qalang go bina when they started ya ba singing, jehova ba ferekanya dira tsa bona God ba qalela go brought confusion bolaya in their enemy's camp. se ka ba ba fumana thapelo e sena thoriso Don't find yourself praying without praise. so number 4 Yabone. o ka nna hlokala sehlabelo There might be a sacrifice needed there. nako tse dingwe ntshe sehlabelo Sometimes give a sacrifice. e ka ba sehlabelo sa thoriso Be it praise, e ka ba boitimo ba dijo be it fasting. a ke go tswa o lwantsha altare ne sebetsang You know that you are fighting against this altar. o itjwetsitse go nthona ke a heletsa once and for You all told yourself that I'm going to demolish this wa thing. bona o ntsha sehlabelo fela ke tlo rorisa bekena You said ka I'm going to praise all this week. ha e se le sehlabelo e se o hlaba le wena When it's a sacrifice now, o so it shakes you o as well. itima boroko You are now without sleep. nako tse dingwe ntsha disutu tsa go fela o fana ka tsona Sometimes you give away all your go suits. sa tsotelle na ke eng Not e ka it ba o doesn't fana matter ka what it is. tšhelete ntho Maybe your money or anything. ntho e tlo o hlaba Something that is important to ke you. sehlabelo It's a sacrifice. so nako tse dingwe ntshe sehlabelo So sometimes give a sacrifice. ya o qetela The last one. partnera le monna wa modimo Partner with the man of God a tsamayang ka matla a ntate modimo who is working with the power of God. o go etse mohlala Let me give o you ka an fela o rapelle a tsana go tse ding ka o rapella fela altara ya heletseya Sometimes I can just pray for you and then the altar is ena o sa demolished. fihletse boemong bane ba authority bo ntse o le ka o fitlha o bona And he is more powerful than you. Aje-
no se be fela jolo ka ntate Thabo ene le fela o budula fela mo ne ba Mr. Tower, I just had to blew him and then the Mawokolo fell down. ha ke go partner le monna modimo ke go connect le grace e o di maga Connect with the grace that is upon the man of ya God. thusa ntwe no e tla o save ntho tse ngata It will save you from a lot of things. na go tse ding a o tlo ke go boitimedi o ikutlise botlho go You partner don't fela need na go to tse ding just partner. a jere ba bangata ke ga altara di go bile fela mo ka go ba be matsoko o batla sa ministry ona fela Some are just Fela o submitted to this a- ministry. I'll just lay my hands. Things are okay. so na go tse ding o di kopanya ntho tsena So, yes. o partner le na o jale bophelong ba hae Partner with him and na sow go tse seeds ding in his gore ke life. jalla ntho ne specific You say, I'm going to sow for o this thing monneno wa modimo ena to this man of God. ya thusa gore di altara di hilse ka pena That thing helps for altars to be ha o demolished. partner le monna modimo authority eno a tsamayang ka ona The e authority that flow works ba hao flows into your o life. solve ntho tsa go ha bonolo You solve your matters easily. na le mme mongana o se bona tshwere ke hloho ho thwe o lo sewa hloho ke mahopolang There was one lady that was going to be operated on the head man doctor di sa bone letho ne ke mo budule because doctors did not see anything. ne ke mo budule fela I blew on her. sala fall She was healed on that day. partner ga le monna modimo Partner with the man of God. wa woman of God ngwana ntate modimo o bonang o tshwere authority A man of God that walks in authority. hobane once o partner ga le ena o connecta le ena Once you're connected to them, a grace eno ya o the sebeletse grace operates in your life. o pola go Samuel Remember that Samuel ene se morena was not a king, empa o ne a beya marena but he was anointed kings. a tlotsa ba profeta He would anoint prophets. a tlotsa batho ka office tsa bona tse He would fapaneng anoint people from with diverse a re go ngwe le offices. fivefold ministry je When we were in e fivefold ka nna ba ministry, ha ke lawyer ga ke businessman mare I'm not a lawyer, I'm not a grace businessman, eo di maka but the grace upon my ke life bona o positioning ya hao can position you in your ka ga position. go rapella mona o fana business tsa o so le man mo ntate modimo wa What I bona pray for you is find yourself where God wants you to be, hobane a jere jwale re emetse ntate modimo because we are representing God. praise the lord Hallelujah. le qetellong ya We've reached the end thuto of the teaching. ha re menga maoto Let's stand to our feet. nke re rapeleng We're going to pray. re le boeng ntate modimo We're going to thank God. ke tlo hiletsa dialtara tse bang di teng maphelong a We're going to batho demolish altars in people's ke lives. tlo hlaha ka tlolo yo ntate modimo a mphileng I'm going yona to manifest with the anointed God as partner with le me, partnering with you. e bang o bona pattern o sa e rateng If you see a bophelong ba hao. certain pattern that you don't like in your Ha e le life, spiritual ke altara if it's a spiritual, it's an tsatsi le tlo altar. hiletseha I'll demolish it today in Ka the name of lebitso la Morena Jesus. Jesu. Ha ke re rapeleng Let's pray. ha ke re rapeleng ka dipuo Marabo sataliga bina sufra. Ibaba shanda rabako satalina mando sea. Rebaba shande kusila rabonda satalina banda. Manda kabala bo sata fraga zina bondesha. Ramama shande liga bo sata fraga zila bo. Manda kabaya sutalina bonda shalimasko. Libaba shande kababa sandalina banda. Ramama la bonde kerebo salabande. Ina masuka telina bonda shate krasalina ba. Rababa yanda ramale godo salibanda. Mantaka balabo salabasha. Ragamina sofrata liga banda sa. Mende kola basa talina bande liga ba. Rebele bo sata praga zanzalina bonda. Irobo sata praga bila bonda. Imama sontalina bo sata libranda. Regedele bo rababa sata kabala bonda. Imama ndoroko ragayata. Ragabando sata praga bila bonda. Marabo sata praga zila bonde. Manteko sata lina baba baba maska. Eraba sata lina bo sata libra. Mantoko robo sata lina basa. Ragababa baba sata lina boske. Erebo sata banda sata. In the mighty name of Jesus. Etalina basa toliga bando. Malebo sata praga zanzalina ba. Inama sota fraga lede bosa. Ente shalaga bana masko. Inama setelina banda rakatele bosa. Inde shalabande hima mamasko. Inama selina bande kabala bosa. In the mighty name of the Lord Jesus. Ekatolina basa tolina boska. Inama sota praga bana bonda. Inama sata libra. We demolish altars that stand against our lives. In the mighty name of the Lord Jesus. Otalina bosata that are standing against our progress. In the mighty name of Jesus. Otalina bosata lina bonda. Urama santa maya. And we declare progress. We declare upliftment. In the mighty name of the Lord Jesus. Bosata lina bonda. Riba kashandele bosa. Radele ramama shanda kabaya. Imandoko rataliga tesia. Inda masula brazeliga pina sufa. Metabra kabaya talera bosa. Ina masuta reketele la boska. Ontaya lega dosa.
Amen. Are go tlo bina ona tsena ka moga mona go tlo phatlalatsa. Praise di phatlalatso. Amen. Madi Jwale Ali File Teo Phamisa matso a hao tlo phatlalatsa ha o re amen ha bo bea letso ha o tsa phatla go bea letso ke connection ya rona ya matso ha ke phatlalatsa o amen ke connection ya rona ya mantso ntwe bohlokwa ke tumelo ha eba ke phatlalatsa ntwe bang ho wena ha e count ya o re amen o tshofo ngwaneno ha ke re o tshofo ngwaneno bane tlo bitsa ya Althers ka mesebetsi ya tsone e fapaneng o tlo e heletsa ona jwale. Praise the Lord. Ne la ba ke dilemo o fumana hore ha kwa ke re ke a hodimo na le force e nkisang fatshe ke ba bona ntho e jwalo go la nka re ke a tisa fela e ka gona le force e tlameang go khutlisetsa fatshe
ha o thwe ke tlo fumana phunyeletso qetellong ya phunyeletso eno ntho di tlo tjeka ke ba ke la di bona ntho tseo ka tlo di roba za tsinlene ena ntho ha re gobile semoyeng e heletsehile a ntho e tlo etsa la bonolo ba bang ga fumana go gala mohlomong tlamebe o nyetswe but na go tsohle motho ha go tlo nyala ka hona ntho tlo etsahala go qabanya ke toro e mo tlo loga o le moloi ke di alta ga ntho tseno bane di lwana moyeng kgatlano le lenyallo ka po tisa le lapa ba bang o dutse lapeng mara ha ona ba thabileng eno ka fela ba bodutu ba dutse ka thata manyalong re tlo di heletsa tsa tsile se fapaneng ha ke re re tlo fapaneng hona jwale madi a lefile a go tsotelle melato e banyentswe bane madi a mogana Jesu a lefeletse dintho tsohle o dumela mantswe ana kana hobane mantswe a sebetsa memo o no itse popelo shebile mogao ela ga mene fela kgoding yona ba pregnant teng ngwana je ke tsebe ka po kgodi di 9 ka po di 8 ke batho ba bangata ha ke re ona le ba mbotso business wise tla be ke lodi mo ampe ofta but ha ke tsebe na ke eng huyela morao ke re ke na le di connection ke rapetse ke ntse ntho ngwe le ngwe na go tsene o ne la tla re sebetsang ha o le ngwana ntate modimo lokoloile ntonyeo so re enforce tlholo ya hao ka lebitso la morena Jesu Amen. ya tara tsohle ga di heletsa ona jwale Amen. re a di heletsa ona jwale Amen. re a di heletsa ona jwale Amen. se sebetsang kgahlano le wena Amen. ke di wele ka lebitso la Amen. 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 a tara tse etsang go batho ba di o fumana katlego di wele ka Amen. tseno tsa go fihle qetelong ya breakthrough bentho di khutlela morao ke re di wele ka Amen. o fane phunyeletso Amen. fane connection Amen. fane connection Amen. o ya pele ka lebitso Amen. before se o hulelang morao Amen. ya itlama hona Amen. o tlwaetse ka Amen. o lokolwile Amen. o lokolwile Amen. ke re manyalo a sitwang o yema Amen. a yema ka lebitso Amen. ya di dia ka lebitso Amen. a yeme ka lebitso Amen. a yeme ka lebitso Amen. a yeme ka lebitso Amen. ba sokolang bana ke re Amen. ba fumane ka lebitso 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 Amen. bokulo bo sa feleng ga botlama ka lebitso Amen. bo tswile wena ka lebitso Amen. bo tswile ka lebitso Amen. bo tswile ka lebitso Amen. kerekano e tswile ka lebitso Amen. kerekano e tswile Amen. go tetebela o tswile ka Amen. re bua phamiso ka Amen. re bua tswelopele ka Amen. re bua katlao mesebetsing ya Amen. ka lebitso la morena Jesu Amen. o tlo di tshwarang Amen. ya tleya ka lebitso Amen. favor yo sala mo Amen. mabati a buleya Amen. batho ba o thusa mo Amen. ka le favor ya batho Amen. ka le favor ya modimo Amen. ke bona o ya pele ka Amen. 2025 Amen. mabati a buleile Amen. ke selemo se kganyang Amen. molemong wa hao Amen. molemong wa mosebetsi wa hao Amen. ka merero ya hao Amen. ya tleya ka lebitso la Jesu Amen. ya tleya ka lebitso la Jesu ke eletsa diatara tsohle tsa bolong Amen. tsohle tsa badimo Amen. lebitso la morena Jesu Amen. e buang kgahlano le wena Amen. mefuta efe kapa efe Amen. di wele ka lebitso la Jesu Amen. le lapeng leno Amen. di wele ka lebitso la Jesu Amen. o lokolwile ka lebitso la Jesu Amen. le lokolwile Amen. le lokolwile Amen. le apele ka lebitso la Jesu Amen. amen Marabasa. ako phatlalatse tokolo ya hao Irobo shanta kazaza balina maha. Rura mashande de kosaya. We are free in the name of Jesus. Malego dose de de shanta lega bahasia. Ina masufra takabalina masata baha. Irobo shara bayande kabala masote. Rika babala bonge sata braga zaza lina bonga. In the mighty name of Jesus, Mashate Kerebaha, Lida Po Santa Fraga Pele Bonda Santa Lebaha, Ibo Shano Kababara Sote Lidabanda, Ragapala Bonda Santa Fraga Pela Bonda, Uraba Santa Fraga Zaza Lidabo, Maribo Shana Ragataya. ke tloga o tswela pele o ya llang gore ke tlhasele dintho tsa semoya Yes, sir. botlhe ba nang le ditlhaselo tsa semoya In the name of ntho tse Jesus. tsamayang bosigo Name of ntho tse tsamayang ka hodima ntlo In the tse mighty name tsamayang of meleng ya Jesus. bona Yes, sir. tse ba gamang bosigo tse rongwetsweng ke baloi tse kentsweng bophelong ba hao tse kentsweng lapeng la hao re a di ntsha ka lebitso la Jesu. Di tswile ka lebitso la Jesu. Di tswile ka lebitso la Jesu. Di tswile ka lebitso la Jesu.
tsohle tse Jesus. kentsweng ka boloi Amen. ra di ntsha ka lebitso la Jesu. Amen. Ra di ntsha ka lebitso la Jesu. Amen. Ra di ntsha ka lebitso la Jesu. Amen. Di tswile ka lebitso la Jesu. Amen. Di tswile ka lebitso la Jesu. Amen. Di tswile ka lebitso la Jesu. Amen. O lokollohile ka lebitso la Jesu. Amen. 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 Re tlo bina pine prophetic e re sewele le ndonga e re marako a wele ha o e bina tjena wa e profeta hore marako o hleme ka pela hao a heletseile ka lebitso la Jesu. A wele 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 ka lebitso la Jesu. So ke batla o e bine jwalo ka mohlodi ha re yeng. Siwele lintonga Oh siwele Siwele Oh siwele lintonga Amen. Ha re dileng fatshe re tlo fana sa re tswile metswe le shome service tle re ntshe hosane training center ya qala selemo se ya qala go iphete training center hle ka 9 o'clock seng class ya mantsibuya e monetswang fonong e tla tsebiswa mmamorao tlo classeng hosane o seng ka 9 ka setsensa rona ka mane ka bukena e sentshefaditswe ke ntseng thuso tsena tsentse ke di ruta today. Amen. Praise the Lord. So tlo fana ka mashomele menehelo ba batlang go swiper ba ikatemetse o mmelizi mane ba lo swiper ha o lokiseng menehelo wa rona
mme Matumelo o tla tla re fa ditsebiso tsa conference o seng conference tsa mokete wa rona wa ntho mokete wa rona wa bebe ena a kereke kaofela amen ke mana tfetsweng ka jeno utlwa ke mang kwa matlafetse praise the Lord galebo a re fitiseng pina o ba pina tongo le ngwe re sebetsa ka pina ona Seten sediba samadi alitarenya tefelo tiba sewilling sitlare o matla sonaki seten sediba sama alitarenya tefelo tiba sewilling So naki Bophelong kirima ke bona ka se re qetile o so ma o tlo ibina ni batla go rapella baiti ba rona kaofela a ke baiti ba rona batla ka pele hle tla se mo ha ona ntse le batlang go ibua fela baiti ba rona e mong mantswa khothatso ke go ba o tle mme e mong ape phone fee ngitle ka tlase re bathabetse a kere baiti ba rona ba special ke mame o etsa langa crash mme wa ka
ke ya mang ke tsa o di le pedi ke kopa o tla ka bona o tsamaya le le babedi ha re na nako ona tjena but ke rata go bonyane la nka rapella motho a le mong fela ka o ba bedi o phamisa tumelo wa batho ke ona ke tlo qala service ya go rapella batho mantswe ya makgutshwane fela mantswe a makgutshwane ke yana kore hele since NTC qala selemo le selemo kwa bona gore progress ntse tswela pele hana ke neng ha ntse re tsamaya ka koloi ntse go botsa gore na e le go ntse le spiritual a ka lo wena mona lona je ke last week ke bona ke ba ha re fihla Friday o gona ntse ke le spiritual wa re ntate ke lifestyle ya ka ke ntwe ke etsang ke ibitseditsweng ne ke bona o ntse o tshwere ka ona mogolo 40 years and above strong and strong ya ke bona tlintse e tlo ka ona tseleng fela thank you Hallelujah. Hallelujah. Na ke rata batho ba na le energy ngata. Re tlo etsa hallelujah. Re bitse manyelo ya ke hallelujah. Hallelujah. Batsaka ke hore fela ntate modimo wa o rata. O how ba thata o hopole fela hore ntate modimo wa o rata ke ena a entseng mahodimo le mafatshe o matla ohle ha o nsheba o no hopole ke madi a konyana a entseng mosebetsi ka hona madi a konyana a ka o sebeletsa amen ke kopa fela hore ke bone netefatso ya hore from Lesotho to the nations. Papa hampumana mona Lesotho umpumane mangaung fela ke bone matla a se. Amen. Nna ke tlo leboha mohlanka wa modimo ke seo ke leng sona ka dithapelo tsa ntate Maposa. Molekane wa ka o ile a tswa shuma ho thona tsamaya without brain. Half of brain le siko a mo rapella through mema modise ntate wa tsamaya ntate wa khanna. Ha ke bua tjena ke na le ntlo nkile ang profeta galo lebetse MUCCP anke misa re mmenta te modimo tlo haela ntlo ka tsela mohlolo e phethaitse le jwalo ke batla hore baeti ba tlileng le dulentse letla ke mo phunyeletsa lona e leng teng ntate modimo mo sebisa ka tsela makatsang ntate modimo a mpolokele wena ntate ke a le bona thank you hallelujah amen hallelujah ke rata le dumedisa ka ofela papa le mama ke a le boa holo ke rata go fela papa happy birthday amen re le boa hore o bile ntate maphelong a rona o bile ntate se tšhabeng sena sa Lesotho amen a wa ka ba fela moruti a tlileng ka mehlolo o etsa mehlolo fela but o hodisitse bana ka lentswe la modimo me ka bokgutshwane ke rata gore papa thank you for telling us the truth thank you for being a father thank you for giving us the genuine word of God papa re a leboha thank you hallelujah hallelujah nna ke rata o le bata ba tse ngata ka dingata fela ntle le tshenyo nako ke rata o le banta te modimo ka my father ntate moruti ka nete wentse ntse se kgolo bophelong ba ka le lapeng la ka ho nna personally ha re tla tloa mona re Bloemfontein o na profitile a re your time is enough from Bloemfontein. I couldn't understand or ho bolela eng a re modimo o re o le ready o le lokise bakeng sa hore le etswe from Bloemfontein. We did that and things are happening ke le banta te modimo praise the Lord ke ba rapella fela ka lebitso la morena Jesu tlo wena monna ke faela batho ha ga ba tsebisa batho bana hala ke nta ke mang phephintle ke le ba wena o ka re fela ntate wa ka eno ana mpatlile ke le motse ka ya batla go atamela o tlo mpona MSG TV a sa la bona TV ntate moruti so la re batla go kopana le wena kan o kopana bonolo ke la ka mo etsa go botle batlang ka thoriso batla fitla ho nna amen amen ya ntate ya ke rata le ba holo ba sebakeng sena na holo o shebella service ya rona every Sunday one kokela ona ntsa ntjwetsa hore if sonda shela Facebook esale ke shebella men of God atameza mic okay esale ke follow men of God ho tloa gale ke mo shebella ke show from 2012 GNF ntse ke mo shebella mona up until you visit guy ke batla go kopana le ena last year it happened that I met the men of God mona phamisa mic
Last day it happened that I met the man of God Monan. Then I knew hore now going to tla etsala, even though nexa mmolella, but I knew hore he's my door. And then it's a ke a leboha le nna nna ke tlile ka ntate Thoriso ke a leboha ba sebakeng senana ntse ke tsamaya le bona ko re ke maketse fela ha ke bona batho ba bangata ba kana ke tshwile le tshwile ke reise ke bona ke service ya bobedi ena ke go tse ke a bobedi ela sa ke le ka re a ke batla o kena o se le late no tjina ke a leboha ke re ke le rapele ko palata mele go ya shaka di kae so pina mme wa ka go nno go binela Kopine hle moya wa ka bina binela Jehova bina moya wa urorise kopine hle moya wa ka bina se mega pele jana fela ka metswe mmedi go tse metla go leng service go pa ya mme wa ka kona ke tlo gapella ba kudi ya jere wentse rwa go stwa lwikemisa mo phamisa tsama wentse wa mme go beile go beile kae tlo pele go bona o tsama rwa tlo go mmone camera e mo shebe le ke mo potla kisanyane sheba thupu ngwaneng mme wa ka wena o entse wa le la go beya khale le otlwa ke silindara sa mosebetsi okay ana ha ke tsamaya re go thusa ka pele mme swa wana ga mme no ka pele nyana fela go thusa Mewak, uruan fel. Hagi utlwe thoku ka fela ke tsekela ntate. O tsekela, bohloko bola bokae? Bo teng ka lotong la ka le letona. Kantle. Ntate. Bo nyamela ona tjena. Butlo ga ba sa leo mme. Tsamaisa lotlo go ga ba sa leo. Bo nyoloetse segopeng. Bo nyoloetse segopeng. Bo nyametse ka ofela. Ha o sa opela ho ha. Bona mme a go mo phamise mo. Mme a go tsamaya, o tla go go bofodile go. Bukwa bolelwang manyane ke batla go utlwena o reng go lwana klase ha ke butlwe segopeng ho ya thekeng thusa mme mono wa phame ha go sana nako ke tlo bona fela na tse tlo ba rapella le ka mora service a go tsamaya kwa na mme go tsamaya o tla utlwa ntse o tsamaya ntse o fola ha re shebe mme a ke re bona tsamaya ka thata ba mme wa tsa o fodile nna ke fodile ke o retsa ha re ntshebe ha se ka matha tsamaya ka pele fela tsama fela bona ha se mo ha go tsamaisa to tsamaisa mo wa bona urang hela urang ho monate ha ga kwana tsamaisa bona fela ha go tsamaisa Utlwa le wa ntate mme o ikutlwa wa utlwa ke le hantle ha ga tsamaisa ska go tshwara ha re tle mona mme ha re tle mo itsamaisa o le mong ha re kwana ha re tlo mme wa ka bona fela ona sa kgone o tsamache bona fela
bona mme tsamaisa mme wa ka re bone mme nna ona kgona ho tsamaya tje Ntate. ona sa kgone ho iphamisa ke setulong mo beele setulo atabetsa setulo moo bona wa matha bona fela a utlwe a ko go bolelele mme wa ka o utlwileng a ko rapella Go tloya fela monate fela ha ke tso. ha o wela o diwe keng Ke tsebe ke diwe ke. o dula fatshe mona mme wa ka kopa o dule fatshe o tlo ikemisa jwale praise the lord a se ka tshoha a dule fatshe so bohle ba kulang re tlo le rapella ba nang le mathata lo pola hore le tlo sala ke re yona jana re tlo rapelang fela ga moela batho ba moela moreng Jesu o etsa ba ke re a dule setulong sena ka moraga o se bone so mme wa ka ha go utlwe o ikutlwa ka ngwana tje Go tloya hore monate fela. ha go rapella o utlwile ntho e bang Ntho monate fela monate. ha o tsebe na o diwe ke mfatshe Ha ke tsebe ke diwe ke fatshe. ema ka maoto o tla ikemisa o tla ema bona le ka re bona e go thuseanyane fela a je le bonna ne go sokola wang ka nqene go bete gona tjena praise the lord ha re tsamaye so ka baka la nako ke kopa dile setulong sena sa ka sena tlola ke ba attenda le bohle ba kula ga shapeng re modimo matsoho wena mme go jwang mme o bona pheto e rwang Se utlwile ntho e kang ya tjhatjhametsa. Jona tje. Tla sotla thekeng. Hona tjena na ke utlwa bohloko fela boshoko le thekeng. Oh. Ha bo sa le yo mane le. ha ba se le tlase ke mme wa hao mme ke re ke nkgono wa hao Ke le atamela o bona pheto e rwang kgolo haholo ka nnete. e kgolo Le ho nna lo wena e se ba teng ona ke sign ke tlo sala lona bohle ba tlhokang go rapellwa ke kopa lo dula fatshe mme ke a leboa wena o dule mona mme wa ka praise the lord ha go sepela le modimo ditsebiso nako ya rona e se batla e fetile mme wa setumi a tlo go fa ditsebiso ke ona ke tlo rapella tsamaya phamisitse mme wa ka ke tlo ipha nako le batho ba kulang amen praise the lord ke a leboa ka pelenyana fela o ka dula fatshe mme wa emela mona ditsebiso tsa kajeno di eme ka tsela e latelang care group ya December e kopiwa ho kopana ka pela Sunday school ho kopiwa batho ba batlang ho joina media ba tla ba kopane mane pela tlasa ho thuke pela tlasa sefate ka kopo batjha ke bona ba fielang ke a leboa mme a tumelo motsotso fela a tlo go fa ge kopa hore di-care group leaders kaofela le batlatsi ba bona ge kopa mme o kopa hore a kopane le rona ka ntle ka mona tlasa sefate maga kaofela haeba ba le siko bobedi ba bona wena wa group eno tloho o tlo ba emela gobane taba tsena di tlameya gore di lo fihla go bona ka kopo tle a re nong ka nako e telele ke a leboa mme a se tume Hallelujah. Na fela ke tlotla ke leboha batho ba entseng mokete wa maobane o atlehe haholo. Hallelujah. Anete o atlele ka tsela ena e kgethehileng. Ntate moruti o la natefela. We had over 17 sponsors. Batho fela ba re ba fana hore batho ba ye gala dineng. Ore ibile we were close to 100. Oh, maobane kore kanete re thabile hona ho. It was a night to remember. Hallelujah. Jale ntate mopedi o kata etsa announcement hona jwale ya batho ba di care group. Re tlotla re sebetsa ka ho kannete each care group e tlotla entsha di 100 rand. Jwale re tlatla re bua hantle hona ha re kopana hona jwale. Re tlotla re bua rona re tlotla re sebetsa mokete ona wa ntate wa rona jwang. Mokete ona wa di 2 tsa February ke wa kereke ya NTC kaofela. Jwale maikarabelo a ho rona bohle. Maobane ne le rona jwale batho ba ne ba batla ho rwala ditopo jwale ba ye hoteleng. Fela wa di 2 kwa rona re le kereke ya NTC re tlotla re le boantate wa rona re tlotla re mo ananela ha etsa 40 years ibile re mo fa lempho ya hae ka di 2. Hallelujah. Amen. Jale re ne re hopolehe hore re kena fasting ya rona Monday to Friday 6 to 6. O hopola hore la bohlano re roba fasting ya rona hona mona
kerekeng. Hape di 26 tsa yona kgweding yona e ke Sunday sa dilopotsia. Le monehelo o ikgethileng o batlang ho fana ho wona ho ntate Modimo bakeng sa selemo sa 2025. O ska o lebala di 26 e leng yona Sunday sa o qetela sa January. Di 18 tsona tsena Saturday sona sena se tlang ke meeting wa baruti wa Lesotho kaofela. Iponahatse hona mono setsheng ka 10 o'clock ke a leboha. Thank you. So moketona wa di 2 motho mo le mo tlo ja ka kerekeng ka mona tla be re pheile hlabue kgomo tse pedi kona go kopang fela motho tshetse ka le kgolo fela. Amen. So ke kopa go le mahlo gona kaofela batho bohle ba teng mona ba re ntate moruti go pa nthapelle ke batla wa moela moreng Jesu ke pholoso ke tsolela bobedi o batla o tsama mona o le ngwana ntate Modimo wa pholosong a tswetseng botjha phamisa le tsomo teng matsonyana phama khatlo la bobedi ha o sa phamisa khatlo la pelle phamisa ona jwale khatlo la o qeta le la boraro ha o sa phamisa khatlo la pelle la bobedi le phamisa ona jena go pa re menga maoto gona kaofela ba gona ngwema bonolo ba eme ebe ba phamisitseng matsoho thusa mmemon ba phamisitseng matsoho o nka mokotla wa hao o tla ka pele ka ona o nke disebediswa tsa ho bana ka moga mona se re etswa so botle ba phamisitseng matsoho go pa o nke mokotla o nke disebediswa tsa hao thusa ha re tleng ka pele ha ntse re bina ona tjena botle ba phamisitseng matsoho ba tle ka pele hona jwale nka ntho tsa o di sebedisang o tle ka pele hona jwale ka kopo emela mogonyana step ke re tlo etsa line mon pina ka pele Lena ke mone moloki ya ntefe sindi ebe kisaki lemo poloswa kiwana wa moti walina kimoni rapela tsatsing o tloa mola moreng Jesu o tlo pholosa stebu ke batla motho e mang le mme monana hobane mme o ntsa fola ke batla motho e mang pela mme right be ke tlang 11 o'clock sharp service ya qala ke itse ke batla re qale le mosena ka high note ya ke ha re 11 pina pele ya qala so ha bo fihla ka 12 tlo fumana o qetuwe o tloa be ke tlang o ship team tle go utlweng hantle 11 o'clock sharp pina pele tla me o qa kopa o ntshana morao ka mantswana thapelo hle ka pele ka mona o tloa moela moreng Jesu bebele ga o phatlalatsa ka molomo go Jesu ke morena o dumela pelong ya go Modimo motho se ba fungtla pholoso a kere kwala mahlo e re ntate Modimo ke a dumela pelong ya ka gore Jesu ke morena ke a dumela go la shwa sefapanong ka baka la dibetsaka mme a tswa bafung ke a mo amohela e le morena le mopholosi wa ka ke a dumela gore ke yena fela tsela le nnete le bophelo amen o pholositswe re ke pholositswe so motho a ka o botsa mo itse go dipholoso baneng phatlaladitse moreng Jesu ka molomo wa ka amen ke le buile haholo batho ba 25 kaofela service tswile ba batlang tlo ba ya matsoho ke tlo ba rapella ba sale kona ke tlo qala service ya lona amen ka lebitso la Jesu ke